To me so me who na me fa for no ko ball ko na che girl no kunu. Afere me kunu pe no mu nyina mo bofu say denti na me yesa. Da bi tobo asem no menti ne ye. Tobo yi ne one baby a wo hia be ma no abrabo a woni ne boy ye ansa ne wo kwa akopie mu wa sorry dem ho ene obi akwatwempena. Yenko. Me hia no na ete ajinga no ho na me hia no. Ho na edi mo nkomo saa. No wo mana nyi se beba ye me ni wo first born ono po afa na wanya 2.5 year. Ye wo mu saa na me sa be nyi se second one no 1.5 year. Asa we so ba me fa we nyi se no na nyama nkoye na o mo pia me se me nko me krom ba for me se me nko saa. And I made you woo me woo so ni sister be show me for 2 weeks and I didn't come call and Chebian or Sadio mobile. Your one I fed kwa muta mason beko school. Na ni sister say or person farm unko na mo continent chanko school. I'm catching said that been kwa almost susa and then come I want to mention no mo school me. Me couldn't see Darby. Person is a fan kwa muko. Your one until by phone is a fan kwa muso moko or faka na me so me fa moto chasing. Yankwa na ofa moto chasing. Or faka. And I make say my name fan kwa by force me kunu so muji na wana ni stand so fan kwa moko enti kanu tu na catch me kunu say kanu tu na me kunu jam mu na me so me fa moto chasing no me ko hu na me stop driver no ma me say ma driver no njina e ma driver no njina pa driver na jira lucky yoko do gate no be so obesi na police for one na me team free police na mobile na mo ni sifa na yoko kasa no ho na mo say ma me e obi ba o fa ne ba na say en fa ne ba jani ba ma no enti ho no mo jimi mama me no mo ba fi me over around 3 and na commander ne frame me me ko na me kunu wo ho me ni ma se ma ono me kunu kan mo na commander say me fa nkwa ma ni sister me kunu say no fa nkwa mo ko na me ka fa wo ma no to bo asem no kan ntentem sa utwi no monte enti sa wo san kan ntentem a ye ntehwe why aha enti commander ne kan say o say me fa nkwa ma me kunu sister no fa mo ko enye sa se nkwa ma mo nko school na so munyi bedane amro besa oba ba chi me first and I make a journey say, me couldn't so on this scouting come because you right. Me walk a cram made me mother school. Me couldn't say Darby. Chin me found common sister. Now me swimming cotton and me grown for 4 months. 4 months and so I'll be family. Me say men come. And see me because I na command catch me couldn't say. Say time no soon as me couldn't saw them because I me say men qua. Ombra bet you later man command so bet you say yes and mra Ghana ha. Man catch you and I pure coffee. But me very na me tiase na me fa me auntie na me auntie say sadia ye fa call hajo baby amoko awore for asem ye dey call ye na ye frɛ me kura no so ba ye na e ka chen say be ma dent na o man mo ko school o say oni sika ti ye kika na waka chen say on sorry from no be school no fa kwa mutu god en kwa mutu school me so me ho ba hia me kita baby no say na wen so hajo no enye fa ye sa me so me titi no see yo wati ma ye frɛ on be du fie no 2 is me hu me kunu on the day of no so on frɛ me hu baba me ho so no wakopie o me krom on ni sister ne ko ye omo ba ya no omo di minu abaye say omo di minu anu baye say minu anu so baye minu anu say me papa say me bra ejam papa na to me sa frɛ me to me ka say me nko me ko ya na ye di asem ko to me kunu so rent na sa enti me ntina me krom kakra afa na oba be pesika na rent dan na me ma me say waka de enche na be fa oyere na okoe ba me so me tena sa me hwe ade na say na me kunu keka kono emboa me na me ka che ma me papa say okay me ba be hwe say ampa ma me kono tare mionu me ne me kwa tare mionu me na me hye bag mu because ka che me say ye kwa kokasa na ye saba ba ye kodu ye no ka asem no na masa ya ba yes ye kodu ye no wa chija wa sesa na no me see you say sa de ma me bra na me be yi me tare bi na me sa me jimbra na ye be tena tweta ma tama ba be fa I want mommy to say girl no nechu mpana no ono so wa packing ni ama finu kun de say on ware ni biom na me ko do me ko say mentina ho ye ka asem ni wo me busa fo ye ko wura dem no o ka chan say de no wa jam I say wa jam esi wa no mako omo fro no Saturday be 3 on be do Sunday anopa enti me so me sim Sunday anopa be do anyume na say me wura dem a carpet pin krampo ni dem ho me kuna pack bibia free dem ho say me ne me ma ye ni bebia ye beda aha na me besi aha na me ba na me ni me ba ye da ni ye be du kompo ye dia ma ko mo abo ma me ni bebi akọ na se ke me ba 1.5 year kwa no ndu bebi ayo mo ja kwa no se free mi se ma ko mi se mo na ji akra na free ni sister na ji akra na free mi se mo fa kwa no ma me na wo twa baby eja baby a wo kunu no asori okoye okofa eyi wo ho ni na wo twa eja no aba be si a kire okofa ga no mi hu ya na me ka kire me ku pani ono si se me forget ni amika no enim sa me so me forget ye but still omo bon komo still komo na omo bon nyina
nkɔmɔ na ɔmo di nyinaa ɔmi kunu ɔmo kasa nyinaa mi kunu ada ti recorder so nti mi so mi fa recorder na mi kɔ bɔ kyerɛ gɛn no kunu ɛhɔ no mi kunu sɛ mi pɛ sɛ mi kunu mama ne life ayɛ danger sɛ gɛn no kunu fa deɛ na sɛ ɔbɔbɔ ne ti na sɛ ɔwu sisi a mi na ma yɛ nti sɛ saa deɛ ɔwɔ ntumi ɛna mi kunu sisa ka kyerɛ mi sɛ mi ma tena sɛ na ma horo ma se sɛ bi ma kɔ so ma ni ma horo ma se na mi da yɛ aduane ama ne nua ne di sɛ deɛ ati wɔ wase ano aduane ma hwan yɛ di mi kunu sisa na ɛka kyerɛ mi sɛ mi ma tena sɛ na ma horo ma se na me da aduana ma ne nuane adi nti na nuane koye me ho adi nti se da tu oni nuane me o Yesu din back to the sender na me ka chen se ma wo fufu na oba be hwe ati si o na odi mi kom wo so oba ye de be ya wo ba o se wa chum o Yesu din na me se awodo ya me ne de e ya wo de ho na mo sorry ko nti ma ko se de me che se asori na wo kunu no koye okofa ampena wo mu ne de si ye no eno watwa agye wo nkan okofa mpena no me wo kan ye dan wo ko asori dem okofa mpena me ne first na yeta jinga no yetu ko santo ho no mu yetu ko santo no mu ne brother ben ye nti ho na me ne ko asori nti ewura asori dem no anche bia na me so ne gene na nti na me kuna kasa ka chem se ono gene no mpe no but okotena ho no ma gene no na odi ne ho hyehye no gene no de sa na obenya gene number no gene na no ya na onya ne number ene me ne wo ka se ono gene no ka koware Maa Akos ebra wo hu se wo kunu ene gene no atwe mpena no edie na wo ye ni amitumi ane se me fa recorder no ko bo kire gene no kunu na wo hu no se ukunu no ene gene twempana wo story no meti o enti ne se wan ka ne yi a mesen ababa ni ama me hu se gene no me kunu twempana no that was early morning na me da ho no mo me kunu so ti ho no mo na ofa ne phone frɛ gene no hello baby ene wan ko chi o se da bi fine ne me so man ko djuma sese hu to me ba na me so chese wan ko djuma o na me ni be my voice ni pa na oni me kunu kasa so me ni voice right e ho no me da ni ntokwa ma me ni mi fiti ho no mo wan frɛ fiti ho no mo wan frɛ me bio enti me frɛ me krom ba ye no that was Sunday night ma ko about 10 ko about 11 me ni me ye ni bebe beda me ko no na me kunu opake bebe frɛ me fa me ma we na ye ko sofo no pa me sa akokɔ o se me ya me kunu ya we se me ba kro na me se de bi me me cross border no na me frɛ no na o se me papa se me papa ya we na o se ono onim se me mesa to ni next ni fie ha bio ne mo me sorry nko enti me ba niam ni de o me ko ye frɛ ono na ye frɛ ono ka che me se me ko aka che se wa sesa ye niam ni bi akogu ni nua ni che enti me so me ko se mpa na cho on fa me niam ni me ma me de na me se me jinko tena me kro oso me ka se nyina o sorry so ko na me ka che se uncle ada no o se hey sorry for me fail ko ho na me ta me man me ko sere ma me bi che da ya de chi na me ne me ma tu ye nai ba ha okay ye hwe ebro na ukunu ene wo bi di nkomo no wo suspect say eye lady no ema wo frɛ ukunu nua pani no ye so for say wo bo na mane ye ene wo se ukunu enye oba no ne di nkomo na ye no so for no me pa chan me see that not say your oba na the loudspeaker the high speaker me ankasa me tie wo ukunu ni wo ba di nkomo in your presence. Yes. Na odiato loudspeaker sen komo ni oba ni di ni TV. Maa Akos me kan da da. Me kan da da Maa Akos. Me kam me bra mi wiase. Me chantra nia me pese Nyankopon nyema me mi wiase ne ma ne nyema me. Nia me pe no ma Nyankopon nyema me da. What the loudspeaker? High speaker ba ono na adwin se me mada. Enti me nti komo odi ni se hello baby. O say yes. Wan ko echi da bi. Me so man ko ejuma o. Ene me ba o say yo mate. E hono me sorry kwahia no chese se wan ko adwuma ge we nche na wo kwa kwahia e hono me dane ntokwa amam no obon na me so me bon na so na ge no gina line no so be ma no hu asum yes ana me so ye den ana me so me bon no bi adamu nyina matenten pe da jo da bi be ma no wa chen o wa chen me kra 210 na bon na ni so bi ba ono not akonya so not akonya so hono na satisfy obubu me rof na me fa me phone na me join pe abonte na me ko frɛ ne bra oni gani kasa me frɛ bra na oni gani no gina line no so na ne bra se me phone mo ko na oni me kuna kasa me ka chesa anka se me ni mo ba voice na me ni be my voice na nipa na oni me kasa so me ni voice right ho no me be say na wan frɛ me on number so wan frɛ me on me phone so okay be ma wo yo ho ade me pa chan okay ebro wo yo ho ade na ebusuafo mpe wasem wana because yakwa say ni sister eni wani nhia ena ne bra sofo yi nso ni wani nhia wonye number 1 ne brother sofo no ko hye me ring ewo me ma me papa nchen enti as ne edi ntawanta obeba amu omene omo ntem no eye gewe because sana me to me 5 video no ko bo kire ge kunu ho na mu nyina time enti ma me ba say ofa me ba say ko pie police station no ye kasem nyina wie no ne brother no ene ni sister no mu mi say no mu bo enti ho no sofo no free ho no ko fie
and I can't sister ni mi unu and I'm wanting na kitchen ni mi kunu to be frank na mama kese no catch mi kunu mu say girl no dey be obesu che no say yen first time simanola say na enu kunu oja na obewu mi kunu onu ni kunu on catch say mane nje na oja na obewu anche bia na girl eba ne sa no omo jini phone for instance no to mi ni mi kunu nkasa nti okọ ma mi kunu sister che say on frame mi kunu ma on ne nkasa nti ho na mo frame na on ne nkasa ye nti ho no ma na eja ekoba ne se nti obi fin pade akodi baabi ma ko be me ne mi ma be di etibetu sisi aye di amame ye free am sisi amene bebe aye kwakoda adam edan ya na baabi na ne be ma ne tie no mo han ana ye busia fie ye renti ye a time na so na me ni say be so Easter no mo but Easter de him de ebe ye di yes na de etwa mu ni ebe na ebe san but according to ni omo ye nti omo say rent na asan na adan na wo fa wo recording no wo di bisa wo kunu ansa na wo de kwakire lady no ekunu ande men bisa no adan because onige no omo nanti no meka bia omo fi mi ndi asi ndi ebe hime ndi mewu obe ware no she's my girl o married there you die ni nyina na ye me ya na me de kwakire gen no kunu how will you know say bi kra na ebe ma no sheda na wayi wahi keke maybe na enye ni bibia kra ne lady no enye da na mo she o ma sheda pa ene me no kese ono gen no kware men kan da da o oni gen one get be na kwa oni sister no kwako because sister no wapage nema free be man chese on ware bio ne sida na mu so mu bi no akohia baby ma committee ye one ka se obi to mu area ho no mo sister bi oto me pese me boni dia ono na o ka che me e da sister mo pake nema free dem onyina mame na nanu tia na wo susu se senka wo fa because sabre no a wo hu se sa ba warefo no ene wo kunu no twempena no na woni wo kunu pani ntem ye sofo no nti 7.9 FM ene ye yawada nyame e de atwa dwada benada wo kuada ene ye yawada nyame esan de yaba sumdwe mu ye de aseda ene ekoso ama no nti o metra adwane mu ene on driver ye na fe ye fa bibia enhyehyɛ so midin Maa Akos program no Akoma mu nsɛm ɛwɔ Akoma 87.9 FM na ubenya bi ahwɛ wo TV so ana Onua TV ɛna Wrabi 1 TV Onua TV ɛna Wrabi 1 TV nyame onhya wo papa na wiai se waka ye ho na bomode na bra Facebook live Akoma 87.9 Facebook Akoma 87.9 ɛna YouTube Akoma 879 enuti mo amoshe YouTube page no momode a na mo subscribe page no emfa emayen na uwi a wamia adoma no bell no so na ebrane so a you get notified na won so what me enya program ye bi ahwe Facebook on so bomode aso be follow yen na fe what me amaye more stars na bibia etumi aye kama share ewo Facebook emaye koso na share na YouTube nso links no eno so wobomode na wa share de ama afoforo pi na wo mo so etumi anya bi ahwe yese praye okabomu a emu na emom uyi ba ko ebu with you and with obiano without sharing no we can reach our goal. Nana Henry Ochra Liza was say our anniversary follower na nisem you know so watching live from Cyprus always enjoy Akoma mu nsɛm keep sharing creativity man on also Ejina so okay. Good evening, my lovely family. I'm watching you live at Ahinema Kokobe Nyame and Shaupa. Sir Chris Love. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Chris Love. Nana Amwakwata and so well done, Maa Akos. I'm watching you live from London, UK. I'm Nana Amwakwata Nyame Nana and DJ Clinton and Neston so Ejina so party muade. Ajua money one Ojina so Mas Babatu ewa so Quincy Nana easy Quincy ewa so good day. Wonderful people Patricia Gojino no Ejenin Buatino was so Solomon Kwabene Fejina so Sagat Anita Mandia one also Ejina Subi one also does many about Brenjen Ma Rosso Mosa Chibia Muhegabe Mamo Samisho Nipa Mubuani Paji receipt oh Edino Edos so now what fans of Akoma mu nsɛm Adriana ba edi atoso se time aso Maa Akos great family edaso sanso and a fans of Mama Akos day and also yade atoso Abena Jane happy home ebusuakuo no edaso
na ya president nso e de ato ne ke pizza fan club e ho nso obekɔso asama ye Akoma mu nsam platform e da so de mu eden kɔso na e hye e ma ye first story e ye Piwak natural health the 3P garlic mesha bana fe grow fine emojadro ye koko aye ye aboa ma oba o menstruation no etumi etuto ye kama e de ma midin e de Maa Akos me ne ma bedwafo nyina wa ha ye kona ye ne ye maame eni nkomo oba pa maame mo ha wia yi nia na pom te sen pom boko de enra ye de nkomo kakra na na hye kire enti ene bo wasam ne to fama ye na fe ye fa stories aka ento so ye nkwen asem ni say me be me bi na eti ya na why me okaya me ho ade okay so ya me ho ade wi no na yeti sa warefo ya na nyinsem be okay nyinsem be me wo ye na ncha na me yare ti me yare wi na parents hwa yare ni mode no mo fa me koy so mo fa me koy no na be ma ne ba ho oba ho ba ko wa ma ho bi na me de omo premier na me sorry ti me sorry na me say akwara no one me wo ba ko na me say akwara no me ye adwuma nti bi wanum na kasa kesene ente won kapa akwara me ye adwuma nti obede na hwe no so no so ye adwuma nti me yang sorry de na me ye adwuma de ka class nti ko fo mo no madam fo ne ba do nima nti esa na me fra madam fo ba ko se obi ba oba no fo ne ye fra ni say no see you nti okoye so na ye fa no nti start adwuma o say ne dan akotu ye sem bi nti no mama 20 Ghana na me je ni sa na ofi me ka say ye no mama 50 but na me yang sa obi anim say me ton ade okay ubo ho modern pa support akwala no nti ho ane na say me si debi me ye na I say yare kakra bi bobo mu ma me yare I say me nufu e bi bedem nti me de kwa ne so process am fam na yiskasa de bia sika yanketwa na musika ekofom te yes anu man kasa na my friend says yes e friend wine the friend be man am ne no we yanka chance sisi anu miniske bia o me ho nti sika na ode ba nesha na onu ba ye ne se minya onu ma o se minya abotre still as called the ba no 50 Ghana na me am ba ha te ba ha na yekwetena ase nti na ase enu na onu ba ye ne se so mama 200 no so onya no mama 200 Ghana cedis okay no so onya ona mo si 100 na 100 no po no de mama a me ankesa no me so support okay na me si okay na edu bebi obeden obetum na me si you if you were to my no Maa Akos me so si a miniska me ye adwuma me sika nyina ye hospital na me fra na me kan me ba if you don fa me call no kra me do obi phone call fra on fa 100 na kola school fees na tare ne bibia ya 100 Ghana cedi no okay enso me kan me fra on fa na me say anada me bi say so we adwuma mu ho na me say ade na me ba ba dam na my friend man na ba na ma bisa no okay enti ma ya hwe ba ma no edru ba be no se na adwuma sai wo na apa adwuma ma ai okay na ebra na oyare no na wo ba ma no nchen ai o hwe ai o hwe wo yare but o yare no wo fie no ba ma no boa wo hwe wa kopin se ho to wo ana o hwe me ana yare no continue na ba nti ekọ emoje metu agogo after agogo na ekọ kufo emergency na my sister mu fi cape by na o mesi ade a yenko fie mama me ntina ha bio nti mrs mama no mama me ba fa me koi ba ma no ye ho ade ba chwa enti yenhwe ba bia na yare ne wo no because eho na na enra ne concentration kase pa no ewo na yenhwe kwan be so na o spinal cord yare no starting wunya aka kwanhia what toy me yare kura na be mra yare ne take me na be mani ni ha na ne papa ewu ma okoyi but wa mama nko bi nti e ka me ene me ba no yare no ai o me yare na ade ne ba foot attack no na be mani ni me nche nti be bisa say o spinal cord no ene start say ye ni bisa be bia na be ma no dem chen say eye ahwease na wo hwe ye anaka kwanhia na akonya me kwaye ya me hu ya o mo say already no ba fama no na me de no makọ edwura ne abofo me so no ma eya me fa nkuni powder eya me fa semina me fa ntale even kra battery de share wireless me be your box be your 5 na me de kọ edwura
makoton nti ye hwehwe na asema doctor no mo kan say me spinal cord no na me so na ya me yese ne mo du chen me ɔne deɛ no kure ɔka kyerɛ me ɔsɛ no ma no mo du me hyehyɛ a mo du chen me nti affect me spinal cord extra me ko twa sambre no nyina no saa na mo de ɔmo ka kyerɛ me okay nti na wayɛ ɛsɛ adwuma no bɛ emfie sɛn a etumi affect your spinal cord saa no na my ko be 3 years so say ade mo du saa battery na yɛhyehyɛ no mo du Maa Akos cha ya metumi hyehyɛ 1.5 eyim na say me kwa ebesa mesa mechi no na ma hyehyɛ bi so obi ma osam sanso de kɔ na nku no so edwura hɔ na ye dwam na me hyehyɛ o me kwa na pa na me hyehyɛ me de ba kɔ chi secondary school say o hɔ fie ma samaka de no ma say ai den me de aba ho okay nti me chi ende me chi pa ada na be ma ne nya adwuma wo nkwa na wo ye adwuma support oh ye adwuma ono ye adwuma na me so me ye me adwuma okay enti spinal cord no ebubu wugu ho anansa ye wo dan ma ye hu because eno ne kura ye me no me de me one day me sole no etwe me de ye ne no but no no oni ho oni me nche no kɔ nkurum etwe me no tina me ntumi na me da hodin me ye din na me nim say normal ya na me de force sorry ye ma de tentem na okay enti eno no ebe kan wo to na wo no fo no so be kan ho ana na say no obeka me to wa me kwa cape ni nyina na because of spinal cord dey nti na me ko interpret ko da ho nti me sorry ye na say eye okay edro de ma winiska obi ma no bi pa sa won no enro no bo ade me ka she me triba bi o we US obo enyu your friend wastic ono bo am ka se papa because edro me no example na she 10 Ghana kasa ni enti o edro me no me she 10 Ghana enti se me ma me twi phone na me nua ne de me sorry one so me triba mi no ensu enti ono no disika ne basa de ba ye bia ye ba twiro bia no disika ba de ba ka bia opportunity and de ba ye bia sika ne de o de ba na ma me ekoyi akwasesa no de be gina doctor no so yenye say na me sister penyin no so ba anyo machi no so ba pam on de na me ntumi nsale efi de jimigu kura na me ntumi nsale eni ma so anti nti everyone am ka chem se me hwe na manso ade bie ti se ntumi nso ade biem ayi se ano meton togo ni materials nti no me hyehyɛ no kakra me kwa na ye kakra ma se aba hyehyɛ bi kɔ ana se obi hye me kura me dugu bag na me de Akoma na hwe enti yenhwe onofo no so start breben emu onofo no start ye no ono me wo me bucket one me de mana na moja eba enti moja ba na nsu eba enti me no me ye na me se na me jai mana me de we no right side na me de mana na me yi me ni enti akora no kura no me so me twa me benufu 9 months de onanti ya na me twa ti 1 year na me go school ti me twa na ntem ti man fa ye yi bia enti there was a time wo ho na won se bibi edema ha na me mian na kiti na me kototo nduro bi se me de se so se eba na ne a no anane if de me ja na adwo me ja na yi enti me da ho na if me koda na me preda so na ebo 11 kra me nde bi be rumi ana ya me ja na me so no o se me ko hospital na me so me start processing ti me kwa na mo se me chomo mammogram ne de na me fa ha ti me nti wo kwa no mo se de na beto no fo anim no me kwa no begin wo ma me try 3 times 5 million 3 yeah 503 ya na de wo ho na bompa ya sere nyame techi na doctor na yi kura wo me ho o hwe me no say me say me kwota crad as long as no me say me kwota crad na mo kwhwa ade ti me kwa so me kwa no me duro bi na mo no two machine tintin bi me say mo hwe say me yem no ade no say ayekase say affect egu me yem na just say me yem no my den asay nti me kwa na mo si de bi na me nya lucky no say ade obeye na ade na hwe o say oye mienu oye ba kwa me ho be kire me oh yes oye die mienu surgery no oye ba kwa me ho be kire me nti obeye top and down
So yes, I am say, hey. Tina no for na asay akodru bra. Wo mo twentwen so ebetumi affect we yam niema. Ehune but ade na ne dem but the oya say menya like say ade no ebefua esoro ha na wo soro si. So kan na me say asemo. Anu ina na chikra kwekolobu kwa ha yese fa ha last year month February mo de ma na me banu ko school na me nya akọ no pa na me say me mfa me hu ni pakro no na say auntie ni na me say I no say bre na china wo ko theater me say na me sorry ya ba na mo 2000 na me fine na me call bank so kayi bi so na me ka cha madam fo bi so on hwa me be ma me na say na ya frɛ me na say okay me nya me nkombra me drew ho Wednesday Thursday na me call theater nti me call na me say me no why na buy na me say me nko a na me say chisa ma sign people na me ti ase na me say anti me sign na say na o mai ni mienu ti me sign ba ko na me say aka ba ko na me say me dey ba ko na say dey be doctor nsi mienu nji say you surgery mienu so man ya mienu na me ya ba ko no kra na still e ka me bo no na me say okay na me ko share theater ti me do na me say me pressure no high ti me dey ho be ye 1 hour me da wa na wa nti me da wa na omo frame say ye membership nti me dem team ni no na me ward nti me hwe na me say de atie no mpa me hu na me the net say a wo hwe ya wo say de atie no omo aye ma omo the dream atum say ama esinsan me hu ana twinsu you no but enufo na ye kese nti me na me ka ba ko na nti na me say na de weti nti me da wa na say ke we wie me to me ko na me see you na me ka yesen enti omuka sign papers too no na ya onofo ni mienu like we ni we ana we no kwa na omsi me nsan mienu onofo ba ko pe no a na je say aye ba ko but na nka ba ko o ka kire me so ba kate esuru na wa sen akate ase no na wa kambo na wa but o ya ne sana me ho be to me asen say esensen wana de bia ya me ye no so ya na me say de obeya ma me bia no me pe nti sorry ya na wani ti ya ne ye twa no fo no na mo ti mo bed na ye yi no fo ne ba ko afiri ho na omo ka cho so mbe yi no fo no na omo de omo ka ya no so omo de wo ko akoye o de kan say oba cut top and down ono de obeya ma me no me ho beto me na mo so me pen sa nti sorry ya wo si yi no fo ba ko afiri ho no say na wo feel okay normal but na me no menti pens ni say first the me can say on say oba wo dress ya na nti na obi kra woni no fo no wo pe form de no na che say me say na ahono nti me ga say ya na be ye en twetwe en ye ketewa na say aye no na me akota so me say mu ayedu nti na me say be twetwe aye ketewa nti say na dream no etwi nsuye no nti o kire measurement de bia me record na ya me fambra nti me record ya ni kro no wuye no na me say start ya ketewa santi me baketewa no bo hu me no osin me say yedi oba ne hu wo suin wo hwe no fo no enye ya kesa na me say yedi ensu na me say yedi me ba people ani ma za ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam djumadi no life that is life people wanim ensu sana abrabote utumi yenim dia mimiti we minim dia ebesi china minim dia damani ma mechina akuye nim dia danani ma na china obi nim dia danani ma ye dia ne se yesori a ye bompa ne dia ho ahye nyamensa ba dia ebesi ye nim dia nyame nko anenim ye wu obi no okura nan kuransa enso anei wotewi chemu ne nan no ne nsani ho na wanim da ntime nsu ma re ho bebre why to ba ketwa ne hu wo suin no wanya fie san ni la kwa ni 11 ya osunya na me fi hospital ba hu me o say akomfia ma fi no oba no na me se wonti na maba nti ho na madam fo ni gina ho na o se de bi onko madam fo no o ma yakofi na me nye no koye na o se obedi ampesi na me di siso ni nyina na ehye ho na me hwe ni no ma ye fi na me si nti madam fo be ba ye o se obesi me no ma ama me na me si de bi me si ma no metimi aye na me ni madam fo no me oba me si me no ma say wo ho odi na me si na me ye ndem ni obi a okay nti me na me ba na da but eyi no say dream be me da no so o so wo da baby ye one day ye na wo sori a e be twe ne honam ne nyina afiri ho
because oma pama fra you know honam no ene hye wo hwedie nim me ho be Maa Akos cancer yare bone akasa cancer yare bone what wa pa no even kan ka yo wanka 1 month bia o san ka yo check sana nka me ho no enti that was the time me banda so no misuyin no susu na onim to opere koda so if you say aku me nda ho bio na me si eyo mate kafra de me ho na me pa wo ka so ba ne da so no me ba sorry pa sem na me se onsom onso yi no ma me ti system shamatare na ntoma na me de aboso se and ya me de na mo de a na me tutu ntoma na egu so sometimes me kwa de pompa bo na me say ai pompa bo na me say ai ikura na me tumpa fa na me say maybe say nyahwe na me say ayun na me say okay wo ko ho no wo say e ma dodo na ba ho a ye betwitwa wo mo de na ye ba yo mo surgery for breast cancer one cramp no na yes 7 yes 7 no say ntino omo a ye show omo time omo amba na omo say ye kwaji ayi wa asori ho ye kwa asori ha kwaji bi ye kwa asori ha kwaji bi no omo wie ye no omo nyina wi ye dabi ka woni ye kira me na me ntini cancer o kwa na the doctor ba ka no say wudi so no yes wo kwa asori fi akwaji nkun asela so mbe spray so mbe tupo de gu so Maa Akos e bedru wa no e ka oboboni we ye ko e ka kura mu bakasa na me kwa oxygen esisi nkofo so a me sure mo bi kura de omo yes a wontumi nsore nti wo ba ne ten ho na mo di eyi no ahyehye wa na nsuo ni liquid gum sa nti ya na omo de ko sa nti me twa mo kura na me se na ma me na oda ha na wan yesu wewu na doctor ne se me ka kire no obe cham se so nya kan ho ton di anka na me nen be ko theater ho antani de no another one so bim no se say ni nyina yes ano eti oguniyem tiniyem no ma nyina say nti na omo so pre say obeba normal show nti wo ko no ema wo no ema dodo se na wo hunu se omo awu ewo sa cancer breast cancer no ma mienu na de ma mienu no mu wuye omo maka no de samba no podi na doctor na kira me de na serious kira mo de but omo wuye nso omo ko da so refie ye de ansa omo ba enti ema no mote yenya breast cancer ye de kompaibo so fosi emfa oyere so fosi emfa yesu moja asema wo kan on say yen ka hwe but enra after this program minya call from Accra and a lady ne ka kire me say Maa Akos we dey my sister no betina ho no eya mane nko Kenya ase ne ka Kenya ase ya wobi abehu mane nko Kenya ase na ne nofo no be yi na mbisa so nofo na ye twa no sofo betimi ama nofo na betua ho ane Maa Akos de anyimachi yo de mane nko ho hwe na me se nofo na ye twa ato atwene no okọ Kenya ase a nofo ne beba betua ho wose yan na me se yayera and I me catch and say your mom me mate cancer sure prayer comes oil enipa mienu ena wuye mienu ena doctors ne ka so mo di ko chinchina so for so mo bai na asaya wie ba ko podi ose na danfo no kwasa asori ni bi no ne no ko ose efiefo na eye no na me say ni nyina sa we nyina mo bi gum de madam we de ba we sa dro no mo ni spray mo ne pad mo nunkun edu am fan spray so me ebako eswazisi a we ma one so ma me na ba bia ya duru no eswazisi a won me pe cancer ya yare education cancer ya yare Maa Akos betumi edifo mo obekasa obi na ye o odi kwa dwundwun ma obekasa wo fiefo anase obi enso no yare no eba ya nso an ntam na me ka no fie me wie na me sesem begin na me so ano a nka nya sa na ya me ka no okay wasi na me bu ne se me de eyi madam eyi bi ye so e ban na ne no sa na ye o kan na semi na nyina me de yeso aha ya Akoma 87 point na Akoma mu nsem dwumade no education enu nti duru ba bia na educate mu ne man ketenkete we wo be ma na hwe ne bo but eno so wramu na aba enti wo yo ba wo ho a wo se wo miemia wo nofo no sometimes one kasa massage enofo no anada ho na ma wukunu massage nofo na ma ohunu ma wukunu ndredre do ma ne ndredre no wo miemia me pa che wo miemia ma ho nya odoko nya doko ntiro bae wo hwe se ma yua bi da nofo ni mu ana
so what you say nti wo your ba eya ama yenyi ye exam wo no for no na entime mu a yehwe wobetumi a kire ye sei bi a ma me no for no na be ma bi ta de di agoro dodo na be ma bi nom no dodo mi ankasa kra no na me de niema hye me no for dodo enti na ma ne ba sa no mpacho Maa Akos menufu be ma me kra me ma wonso menufu me de me mpia kra se obedu so menufu me mpia na me menufu no so ye kase na e de na me de normal akwhye ho hu se me normal one pa na me de nam nti na wo me de so me se de am David enso so me se nti yeah sometimes say ukru no da wo me anofo ya kana mo kai say ya ko hospital say na said doctors ne be kai ya mun ya na yi na nam so wo ma mema yi no mo nti na cancer be da mu yi o mo kai na me so araba and ya wo problem no mema na anum mema na me so mo num a yi bi wo mo twi firi mu no budi bi gumu enu na boy no fo no ho bai no enti na me se wo ma wo mo antwe a enu araba no ka ho bi araba ebeka ho ampa enu ka ho bi because no for no so dey bo life wo di asha atade hey Pastor Julius hey any ejai boy eya ma wo di ye ba but ye wo di be ma bi obeba line so bi amane number ko no why mane no kro do nkakra na eno so ankofa problem afa ma now ebra wo mu twa no for ne wie na ewu yi no asem na doctors ne kae omucha no for ne wie lab na ye lab nko a because some person mo hwe say ibi akamu a si ibi akamu ma say yae okay nti omucha manufu ne wie no me call lab omu ye na mo de konko bi besi wona mo se me fam call lab okay nti me call ye no ona mo je ye 500 nti me call fie because you no payment you doctor no pay otua maami enti because na me ba abaje report no ansa na me de me ko ya kire doctor no enra na ye ka artificial breast ho asem doctors no na ka say pe bi hye ho ana say wa ususu say unya artificial breast ne bi hye ho a ebeboa okay doctor ne kan oba na ye me nzo kan o kan na me se na me ye ne den no se o me nya artificial normal nti no me ye lab ko ba na me san ye lab biem na me san so ye lab biem no ka chem say na me se na doctor na sisi ano no se chise me ko pebi me pebi de enu ano no wo mu artificial ne bi wo hospital ha na say no wo be kraba ana wo se kwan be so na be fa so obenya artificial breast ne bi wa kire me wa kra baby wa kra enti Ismail dombu a ye ne na yemfa sade ne breast ne sitie no yemfa ento so na di enti na unpe unkoto artificial breast ne bi emfa nhye ho sisi a ayesikasam metie kra de me de lab ka ewa hin hospital ben betin interbetin nko ya no nje report no ko ma mo nhwe o se me kaji amiti ansa mkaji amiti scan ansa me de report na asen akọ na masen ya foforo ne nyina ahim okay ne nyina ahim ya beba ho ya ba behwe life without breast o beche said yesitie se oyo oba na enufo ya de dress kama na ebi ni ho say na etie be ma so pa ma enti ye beba ho life without breast ye wi a eho na ye ko na emma ye ewo experience ya wanya ewo mu se bia be ma bia so pe ya wote ase wo do ko fie wo hu wrong ho se breast ni ho no de ho dwudwu sanity ni nyina no wo be chere se de esi etie enti bra Facebook live Akoma 87.9 FM na YouTube Akoma 879 FM ye ma me no se de ye twa ne breast no ebia no watiate ye twa mani be breast because of cancer ye twa we breast because of cancer ebia na wate but hu hunu bi da
and Akoma mu nsɛm dwumadie so no ye ma wo ehunu bi sɛdeɛ esi ɛteɛ ɛno nti ɛno na ɛwɔka ɛde ato so no na hwɛ yɛtwa nofo no yɛyi ɛde afiri hɔ enti ɛhɔ no ayɛ flat saa ɛna ɛwɔ hɔ enti wɔn sɛ artificial breast no ayɛ so nofo na wo de hyɛ hɔ a ɛbɛyɛ kama okay na yɛnhwɛ sɛ mehwɛ enufo na deɛ yɛtwa no wɔ TV so ya asɛ mehu bibia no fiafia sɛ ɛhyɛ wo moto mu hɔ no ɛno yɛ deɛn ɔne na mo di eyi no tu mu na atwi nsuo no okay ikura no wo yɛ ne na esi oho baby ana droben ne hyɛ no dream ɛhyɛ no ɛyɛ kasa kɛse ma hɔ na yɛ de hyɛ nti ɛsɛ mo de ahoma na ayɛ sɛ drip ɔna yɛ de hyɛ mu na yɛ apam nti na ɔmo de esili eyi na no nti na sensa ho se na sensa ho ɛno nti nti sɛ ewu na so wɔn yi saa ahoma no wei no droben no free hɔ no a na kyɛ sɛ ama hɔ no abɛyɛ fia sa ɛno po nya lucky because doctor no catch am say honam ne yɛ because obi a ɔkaasa masra na me so me yɛ kɔkɔmpo me mpo na sɛ me nsra ɔsɛ obi de oyi yɛ no na wasra ntɛma no honam no nti breaching deɛ mama mba deɛ sanke me breachi anka me ho ba kyerɛ me papa ka me kuro no po ka kuro ne nwu because wafa aseɛ na wafa soro na waka esi na ɔpam twuma beti wɔtwum beti esa na ma wo widie na ye sambe no ko wo hu no na wani ate na wa eyi no word no okay nte I say qualifying into after 2 years na wa ba bed no obeti say pens pa enti ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a ɛna wasungu so wutie no ɛna wani so ɛhwɛ ɛwɔ Onua TV Facebook ɛna fa YouTube no okasa kakra na adane ne nsuo na obesu na so sana abrabɔ no ɛteɛ sesei dia ya pese ɔde kakra san wɔ hospital interbetter ya won konkotua ye ne nyina ne sɛ enipa mu wa nti ne ɛwɔ ha yepe artificial breast ne bi na ye de ahye ye maame na wo free studio ha sɛ ikɔ na nani bɔ artificial breast ne so a wakasa me kɔ Akoma FM no na mani na medemi kunu a ɔnhwɛ ye ba ene kɔ ye na nso so me bai menya niema mienu me kunu no astate hwa koda no afei de ye me problem ɛwɔ abrabɔ mu ne se menya artificial breast ɛno so nyame adom ɛnam wɔn so ama yensa akabi ti sɛ nani gi ɛwɔ ne mu a me nso mani agye me team ani agye me mpanimfo ani agye wɔn a wɔwɔ abɔntene a wɔhwɛ program yi wɔn nso ani agye because anye bi akora no yenni bi kora no yɛtumi ama obi asre yɛtumi ama ne ɔpɛ kakra ne nsa atumi aka yɛbɛyɛ ne dan yɛbɛboa yɛ maame araba ne yɛpɛ breast artificial breast ne bi ɛde ahyɛ hɔ ama no boa yɛn ne yɛn pa artificial breast ne bi woyɛ wɔ ba bra Facebook live woyɛ bɛma wowɔ yere wobɛware wowɔ mpra bɔmmɔdea ne bra Facebook live anase YouTube live TV no ɛyɛ Rabi 1 TV ɛna afei nso Onua TV number no ɛyɛ 0599 814 926 ketwa bi ensa 1 cedi 2 cedi 3 cedi 4 cedi 5 cedis 100 million yebeje ketwa bi ensa wonya kese yeje wonya ketwa yeje ye hia ne se yenya artificial breast ne bi ne ye dia ma maame araba na odresi a wahunu se ono so eye oba ne ba no anhwe no wansu ama ono so ne kra era ho wei eye video a one akua ene no eye na o kire sede nofo no esitie enti se o dress a na wodide na hye ho de ntuma na mabobɔ ne kama sɛ nti wo kasa no me de ntuma na mabobɔ ne kama na me de ahyew na de ahyew nti na mabobɔ brazier no mabobɔ brazier na gusu nti o dress a wo de ntuma ene hye ho na wabobɔ ne
kama no de ahye no obo brazier no na ache ntoma no but say onya artificial breast ne bia ohia ntoma wonya ntoma gwa na ohia handkerchief bia so obebobo na ode ahye ho yemo ano na de bia meka me say ekua brem me say hwan na abrabo mu wabua no apagya no hwan na da form a otumi apagya no metimi de mensa esime bo aka bi Pastor Julius betumi de mensa esime bo aka bi Evangelist betumi de mensa esime bo aka bi na ekua betumi Ann betumi Ishmael betumi na bisa ho ekua Marco areho mame mo number de 0599 814 926 0599 814 926 Marco eya na baby amidi ya okakra ne se Akoma FM 87.9 na se yare nti baby ama mabu eno na eto de eya midi ya okakra se me ya oba me nofu mienu nyina bobo ho na nofu no ya ade esombo ema ebia mekunu ema abonten sofo me de shata ade a me hu nse o magirigire mu kama na afei die me hunu bibia na me hunu boss no osu ne ba ne any boss no osu me hunu bibia kwansini me nofo baako yesi ye twa afiri ho se onyame enhu mmobo a efiri se eya enye izi o sister be ma be na de wo be kodam obehu we ya ono obeda eno na me bebi sa no nyame enhu mmobo a wo wiase no wonya be ma bia ne ntena se nani bo wusu se kim na nofo no baako ni ho se kim a obi wo ho a na tenka nyina be yera efisa nofo na wodi ebedi agro na wodi beye bibi kakra na nani boso a na nani agye no ewo he enti se nyame enhu mmobo a wo akra baka se o ewiase kra me ba ne sen enti we kra me tena se ayedai ade a enipa hu na nani giye ade a nkola hu na omo ani giye ade a ba ma hu na nani giye na dakrope me ntesa na makoye sei eya na areho mesra oye nyina ye moye ma me ho adwuri me ho awosen agume because na me kra minim se you know na abehye oha onofo na no eno na abehye wo nchen sei minim se droben na ye de hye ho no e na ama na ye sa ade no me ho adwuri me na ayensem bebrama okay ayensem bebre na ma ko mpacho fa number ne to dwa biem 0599 814 926 0599 814 926 mesi humobrofo mobo na fa famewrade de hia demo no ono so ehummobo nti mesra oye bi na ye nyina yeso yemfe ye de moa na ye fanka ho ne famwa ye pese ye ne doctor edi nkomo na afa ono so educate ye kakra efa breast cancer ho edien na edeba na uhunu bibia edien na wose wo ye sign yensi enzame ye nofo no ya ye behu se madwoa bi aba bedam mami uni story no aboa ye pa mako ene ema so because show wo ye oba me hu juri me se ba bia wo bia no bomodi ase wo betumi ahwe bi me nko hospital se me kwa akohwe me nofo mu dabi me nko da me nye bi da me dabi me kwa da wo hospital me kwa ye da wo ho enti ema me ho adwuru me se sister ya kan yasam enti se ye nyina yetumi ko bieni ye ko hwehwehwe because ye ni mada ebeto ye enti me ho adwuru me o mete ye nyina story we afida me si ye rade sister nyame nhira wo se wo kra wo fa ha watwe ye nyina ya dwene abaso na ma ko ye abusa doctor se emema ne nomo a ena ma cancer ne mma friend no my na fe ye ne no edi enkomo enkoba mo ne number no me sense so biem 0599 814 926 0599 814 926 yepe artificial breast near the amano or the asheho
na waye okay na bibia ye fedi no eye Mary Akosua ade ma mene ye ma mene nkromobiem se ya behunu ohaw ni nyina ma mimi say life without breast say na tie ya no bi wonu ma ni atini ni pa kwa ni de obi a won party eye se ba kokora free media na che say oni anye dem pa wontumi kora mpie intino o say umia woni aha umia woni na okay say efiri wono mshatare ya satare msha say msha kese ananda ntuma no metutu guso eda manka say me wo fie keke no if abonten pa pie de ti say ma hye ma bre nti obi hu mo say tu wo ha ayo tu mu wacho msimi wo ho unko ke msi de bi me around so say me pie de bia me bob rise na me pie na me me nti de bia ya Sundays ma sorry meko anasa meko practice anasa ma bra meko tina madam fo bi fia onko shede ma me ba no kwedi agora awa be come de me na metia ma no okay enti yen hwe we a very beautiful woman who on fear saying 48 years ye twa wo no for no enya saying ye twa no February this year February okay minimum say we ya worry ni ba kra na onamwa ya se ope before wo ba benya breast cancer no na onamwa na mema friend like ya se ope ni ade bebre okay bebre na me ya me ba na me ne nam no winya ye na onam na nam o say jama obodam nti ere ofo nyo obi anse jama ba na ware mi omo so ba na ware o che ya me ne nam na obi hu na asista hu ofio o say akupa jama obodam nam say kofi o say yankwa na ye tia for so I say me ne nam okay baby okay enti ye hwe ebra ubenya breast cancer se onamwa bema frewa ede na wo ye unampo de se o mse pekese no but ya na madwene se after all me kwana me koyi ma bakase na ga me hu ne santuma na hye ne nufu ntime de se bema so pepa je sai me dress ko hospital na ase bibia sorry say ya na so bi ye bibi na okase me mbra na me fa me ho kakra ne Maa Akos jai omo frɛ me muso me ye pemenda nti ye bu na metinu makate na me de aboy atum okay nti omo frɛ na mesi de bi we kra hu hia afa na me baba ro me homa obi abe hu na ka kire obi se sa ga ono mo nyina nufu no sa ba ku ni ho nti me de sa na obi na metwi afa so kra metu o ye me ya me si yo nti me phone po say be ye yimpo de ene me se rade me dase obi abisa me si ni phone me se o penimu kama se na me se na phone ma me de phone asai na maka ni sa ebra woni wo kunu entem tete ye mfie say ni tete ebe ko be 15 years na say 15 years ni okay and na breast cancer no so started before ani be man be jaya na say started me wo me banana started but ma dwene anya fast into 15 years ni di enti am bi sasa ne say enti woni ukruntam tete 15 years ni wo hu be mada o ti ase na me Maa Akos me pa bem oni bema enko nhyiamudie da like enemu nhyiamu da me pa Maa Akos it's not about the person send you first thing before ba be share your husband na wudi wo pa but ohun wo na o say wo pe no wo ti ase ne netenai meboa na wo bi di dada yes but me pa che say wo your ba me ne be ma jai ka metumi a wo betumi asa ware foforo enu nti na wontumi ene be ma bi anta na enu nti na wontumi nware bi mo no okay Maa Akos me dwene hu say after all no wo be ko empo be ma ne say ya no de bayo because na yare ne mu kan ye na me dwe ho no so that's simple madam for me man be so me mu na me gina ho me say ade hu ewu ana na me say me hu etukwan ina obi aka chem say ade wa yare ade ho obi anya ohwe ya be ye 1.5 year wo da fa ko be de na hu ntukwan na me say me mpamente hwe me metumi ka chem say me mente hwe say no anse manya duane edi mente bibia he wo ni say wo ni atenka no me ameti ho obi tum be so manufu meti ho enough like
ayi wonofo na ye twa ye nti woni atenka yes say me da ho na yare ni mu na me se me da hospital because of spinal cord no cha me da obaya eburu 1 year na me da fa ko ye bom pampers nti ama sa no ma ni nyina no efiri madwenem ani sensem no nya nka nwie wo da ho no ne ye bom pampers ma me experience nka ye bom pampers ye bom pampers hospital breast cancer ni mu no David Sam spinal cord no na me pominim sasa na yesisi na edi yankwan me dem nim hwe aha ntina me imagine ntia esa me imagine pa ade me da ho nyina ba me anse rade bom na me hwe mbe imagine anu no ntina me da ho no so de na bibia o me yama me tisa manka bibia o me yama me bibia o me yama me bibia o me yama me ntia esa me di are ho ana se me bibide na be boa bibia me ka bia o me yama me wo ya oba yenko mayom wo ya oba wo te ho a eya na ohun dokoro se unya be ma enka wo pe min ka sama ndra ya koda na again se na wunyale na msi me de adwale ya den ada na msi me dan na po mam na medwale na no dwale na mba na me je on nkwala no debato me so no ko dwale na na me kwa me ko dwale 87.9 nti se wunyare ana pe na medwale ye ada je se wuni be na bia wo ko wo beda wachi enti ana wo ko da na chi enti wunyare na me esem ti ana me kam no na akosa me anko me use me pipe be ma me timi kwa me tanzo de bia se me nya me mense sem dwale ba ko because be ma bia nka ho na me me oya menya na asemu mu bi esija so amano a me che say because of say be ma bia nka ho tia enka madwene say affect no enka madwene kra there was a time asembisi na ye ka obi na nipa na otim sa jamadema afa uturu na me say afa me mituru me ana mitim hu afa mituru afa me hiyo mitim baby say enka madwene Maa Akos metumi ni be ma da be 5 years e nyina dedan Come chiro. Encount. Abafa mediane amedi. Me wo mi sika twitwa me ho de mpa bia me ta me to bi ma me ba. Asa. Nti encount. Se kona ko fa be mampo. Ha! Akoma 87.9 FM but na sa yade we nyina so ma ye ne de. Na enya de na wo feel sa first na bibia ma ye ne de nya de na like oni ye usu bibia tsa ani de ani de out in DJ was na ye adwuma ada class ya shift e do afternoon na e ba ko na e do night a ni madam fu bi nya eyi bia ye so abonchen ya nko ye pie na wani jo tira me it's next stadium ni madam fu no yankwa adwuma mpo ade ba che say absent dey over the man dey benya na be free absent mu kura hye yankwa absent body ya jene da yetumi ko yankwa adwuma yeso na e the same shift room wo yetumi ko hopa hu say yamba broni na ye ne adwuma na ne buefu yakwa wabaka ene o ma ya do adwuma mu nyina ye sure concrete yankwa adwuma nti ya ne ade ya chen be so a ye gi ye ni a ye yankwa adwuma. Yes. Enti ye nya doctor bia nka ye ne no edi nkomo ye guso a friend doctor nanka ye no edi nkomo kakra edi afa breast cancer no but ye kwaso akan mo se ye pe artificial breast akuya bo ame kakra ho no so kan kakra rem na pastor mo mekeka bi rem ma ye na yanko ye ni Maako ye yare ho said ye nua bai wafa ntomago na obobo na ode hye no for hospital ode ka na Maako enye easy o e ka de wo bede so far as say wo twa scan wo kwa 5 million 6 million 7 million so wo nyare ya sister wo sori ya no wada wo nyankopon ase bra wo sori ya no wada wo nyankopon ase na se yare ba beto wo nyare kra wo tumi hu obi chade me kom de me wo di kra wo betumi ama kakra di na wadanfo betumi na yare obetumi 5 million da bia obetumi 3 million da bia obetumi 4 million da bia obepa aba oye den obepa aba nti edru se ya na uhia boafo
we adwendwene ka ho eno na ama na te nka nyina ayera 15 years ni fisese wo yare na wo hu nse sede ani o mesi ikono nko yie ma na wo ye oba na anofo eti ye artificial e di ama no ama ono so anya anofo mienu enye saa anofo na ye baako ye mpese ode ntumago be hihim enti momo ye mpe ntumago biem Entumago ni ye twa mu ne. Number no eye 0599 814 926 0599 926 So boy yes akwan ne so a ye ne ebeje ne yenya artificial breast ne bi ye fa emma ye mami on fa hye ho na afi ne ni so enye ne ho kakra e wa brabo mu we obi anye bi free say edru say ya na aya ahomte enti obi anye bi na ye mpe nofo baako emfama ye nua bai okay enti wonware biem weje di ubetimi kasa o menti o wonware biem ento menimo unware biem 40 saying 48 years unware biem oba ware ba ebia na eye feria no ne won se bia ba ma bi be so pa no ne be radem abawro wo ho no na nofo baako ni ho but ye betumi anya ba ma bia obeka se enofo baako ni ho nofo baako wo ho meware no because the way am ko be am fa me ho no na obeka se I collect one and as I met one person obi na heka say ya bona mse na mahede me ha na me ha hwe say ene na e pa na say bias na fa me dress you na maka hwe me ba no say kofi o hwe to sen na say ye ne ye kakra na mafina so ka we ni shem ye ne say na mse ye ma me hwe atare me hwe bobo a obo say afa yenko ha enye easy abrabo enye easy life is war sometimes now the near maybe every remu na wankasa wani age wo ho ntesa ore ebe ho ye mo nyame mpaye na omonka ye tiefo akoma na ye nya artificial breast ne be ma why okay Pastor Julius montas mame na ye hwe se wa ma hwetu bi e ko nye easy o enya de ketwa na kwasa na o boy oh my God Pastor Julius mo se senti dia to dia mo yes yes the life breast cancer ma ya che tiefo asem na re ho ma de ope ya enya na de onya enso ampe abrabon so nye de ope no ho an wanya yo obi abenya na nkane o ma koyi ama na enu ya ankoba na sa me re aho chese meni bo na yi ni so anam chese ase awase agu me he say de bia me ka se nkama de o hwese nyame si bo ma nkane o ma enimonyam pa ejina na so baako ene sebi nofo we animudu afiri ho ana sebi ato ne ade kan nofo so dimu pa na oba betena se na okai se woni ne nofo baako ni ho a sen na obisi fa ehune ne o ma fa ona awere hosem ona o kasa no kansem bi ma ne pese ke hwese doctor fo wetima aboa ya boa ya ni wo mu ade no ense o se o ma be makra no entachi mpo ade no entachi bi na I think say han yin na yensu de ma say go sisi ana sem fancy Kenya doctor man boy ya me sure say wo hwe enioma e prevent cancer dia say be ma atwe no fo no ye nyim free man nye ye dabi dia wo say be ma edi no fo no ho agro me kai say sometimes go be teachings bi kran po say wo ware a ana say wo ware so na ofianse ya ma ne mfa ne nsa miemia o miemia nche no enhwe ade enye say ababi abetomu ana sa ne yoma no but that say lipa bebre mpesa ade no ana anya wo mo so a anya wo mo so a na say ya ha mamre no I say wo keka sa ne ma na asa wa akola bone wo ye penis na ka asa wo penis bone ya story we na we wo ofia na obi afra na yi enen se mo keka na nya kura na mse ebe
enti ama se penny kan ya penny bon akra kan enti se obi ehun so oka and even so realities yes these are realities in life because and you can't do away without me say doctors can process so we feel quite the best sex but doctors advice ma no brade or homeboa but nipa be akasati because sebi breast na nkasa kwa she breast mo bia hit no so ani ma so for man bi breast o mo bona dade pa dade shechire onya dade bia na na on say sebi na na gwa no yo meka on etumi hangi ye chia utumi se ubeyi bra no na emiemia wo ha ne wachi nyina wa bra o na nsa bra na mia na nsa enti nipa na na o ko tumi se o bre wo brazy animo and sare mu na enchirete se ye to was chere and so ko chere e fa no fo hu de so wonye o wasoro oya kola bone oya pen ezeze ho na beka ani ye nasi ye wuo no sex ye nchire sex bi debi emfaso sex de ba empendo do den wo ba no wa kire no obi no amana fa ne de ena ne de se no makeka ye panifo kura frempanchi wo mu ni bi one enim se ba ma bia won ba ma one enim se ba bia woto e wo nufo one enim mama se adibachi bia training e koso na se wo wan kire wo ba de onya ma e be fa ntete ye na wi ase na bia enti aye wasede se wo che se bio se oba nufo eniye emfa so wo so yensu so wo so nie se wan twitiri ya de beba nie enu ye chen se wo be jamu be ko kire no school ma mo de akoye bone enu ye because one chena no just obi nchena obi be chena no na emum ebie no one chena na chera pa na ka one ka be chera no enti mesre se ye nua ba yi die enya de suama yi na but ayentie no mpese se obi abesoso no obi nim but according to no just na doctors kasa e chera no senka na se senka o makwan na bia so obi ni be ye bibi e be sescra yesusum kakra e hwesa ba bia bedanya ya wo se na so fu mi dia de ma so no fu dia de and enya no nko ama e ma bebre yesa na I think say na anaka say breast cancer na every 25 years eko oba bi I say develop more ma henia obema bia obi na wo de enyi ho so de me de nya atoda obema bia nti esi e kire ma obi e bema no osisu no oba ohu se nioma we na me ya e be ko yi me henia de ade aba enti se ma anya nso nsusu aso na atimi aboa ye anya se na ye ne se say ya ye nkolabo ne na mo ye yintimi nkira hwe ya na ekum ni panso ekum ni ya nkira eboa te mesre ma yemo atifo mo aye na yintimi nya artificial ne bi ma no ntomago na hyehyem ne mo 0245 301462 0245 301462 0245 301462 me say yes ye de ebia ya ji 50% one city two cities yes by four ben and nin so ye de mu bia no ye ni so ti de wo benya ye de hia na say ye nya artificial gas nya bia ma no ye de ano no aha nti say wo hwe tv ni so da so Facebook and YouTube no number no e da so ye 0245 301462 0245 301462 dinner beba no eye Mary Akosua ma me kancha warefo se be ma bia mo so betwene yere no fu kakra twema no ma nom na bua were se wo do yire pa na so do yire ampa ma oso ma no kwa ma no efisa wo do no wo mpese be kokutwa no fo no ma no asofo mu no asofo ma me fo no fo nsori ma mu mo yire no fo na mfa nshira mra nya samu ko sura nya me bebu samu tia mama da kokura se no fo de ne ho na ni je ho kra sene oba kra wakosua kuma no ba na ni fo o se no fo de na ni je ho sene oba wakosua kuma ho ba me bia wani kan ya so wo no fo wani kan ya so no fo nim ansana wadu Akonete entini we su kwin lomuko mama ko me no fu ya me dasene babia wo me ka no kura onwo me go pani yes me chira wo sister me no fu ya me dasene babia no fu ne connect bibia begina mu yie na ne po no ni na so ma me chira tie fo yie ni na bra Facebook bebe
eni ano ni ni na eba na na ubonse na ejake na amano no ayedindin na atwim kakra ubonse esomsa na atwim kakra na yes na nofo no anu na agina se twinkan na gina ho ketwa bonsa na efom wo so na afom me wo so na wo so obedanya cancer dabi unya cancer no enti beme bia wo mpe no fo yes umpe wo yirasem dabi bia wo pe yare ama no wo so so no fo ni mansa na wadi kan yakọ no woni ne wo ye somu yiye me pa cha anya buo anya bele aba no mo me kan bi no mia na se de o mia yogurt aben penye enya sa na mia ebi tumi mia no fo na wate kan nyina ekọ o mia no fo ne te se de wanya aben bi mia no na wate kan nyina ade ne so no na de atenka ni nyina eba na wo mia ni se free se de esi mia no ebi nim se de esi o mia ni se na mennom me kura na ebi nim na wo keka no wo kofo yare ya sa da bro mesro wo de na no ene se wonya ne se no san se boss ya fa ne sebo glass fo no o ba wi wo no fo ni nyina ka ho mesra sa de ya mamo no atenka no unya enti mesra ma no monnom no fo no munsum yie e wonya nsam na enye sa de a mesra mu cancer no beba yeso eno so ye ne gie ni nyina abayira because emma bebre omo no fo ena emma omo ho ba emma omo ho sane wo mo mi se mi kuta bi nti wan so me no fo a wonya hwe mfiri mu anka woda wo ba bia anka mfaso wo so so mu a mo mre mu yie na mu so mu yie na mu so mu nyansema yie na ye hu nsane ye na de me ka ho se mesre ma enna ye nyina yesua de wo ha si bibi sa ba wo no fo ho a ye nentem ko hospital enkonko sofu bi wa ha sofu bi she ha sofu bi wa ha malam bi wa ha malam bi she ha o wa ha o wo sei o wo oil o wo nku o wo de be mesiro no fo ho asem enu na ekuta ye nkwa ekuta yakoma kona doctor yen wo eti koma doctor nhyewo empai bo ne de ye pamu che wo ye nkanse munyai emamu nya empai ye da nemo wale shedie munkoje ne hospital e ma no mesra mu na me wadwuri mi o ma ko from enu a ne ma jojo because me hu se e honam atenka nyina afri ba e na enu na emema ni boso so na omo ani gie nyina awie enti se sa akoto kwan mu a na chese waka enti me yamo hyeme enti mesra ma nyina se sa de no hunu ne se kima mesra nkono bibia emfa bibia mfaso enko ho ahwan ho meka ho ma onan moto dru hospital de ye be kire wo say ye no ye nenya nkwa na omo awu no wonsene wo mo mempese obi abawu enam consenti eti mesra ene adesua no ye nyina ye esua me pacho ma akomi na be di first na me akua matoa so na anatoa so na ma no yakwa akohwe me pacho esese yesuso ye no funum na ye hwe na anto ye nkwa mu de carry say baby akua de pem ye na wo kohwa di kama ukuru suso mansa na ono examine from mfimu ha na wonum wie no say hwi nim akwa doctor beka say hwi nim mama ye nka bibi nkire etiefo ne emma no a eba no ye yawure hye niema bi a nyame nyansafo no bo wiase no wa ma obia nyansa ode twa ono nyame abode so and doctor na abaye ntemginafo e dia ma onipa no onyankopon oh nipadua ne sey a onyame ye no huhumu but the ba hu namfamu a eye doctor medical doctor wo ho bibia nipadua akwai ya wo ba bia doctor bia ye no specialist aso de wo konfa no chebeka so doctor ba fo wo ho no fo ai aso ambafo wafo ni emi no ba ko okwa yi ebu akwa maku ono ya aso e na ba ko wa konfa no chi ono so de no for specialist ye ma me bitu su afi wo ye specialist no for owo ho wo ye funu ye wo ye funu de ye wo ho so awuro but enen nipa na ya ba wiase no ya dani bibia empaibo na na ku ya kanye se empaibo nye eye me papa wo tete me dada mpa me tini so ama sorry
wo ba ne wo prayer meeting na wo yare na obon pa ma wie na wa anko hospital obaka say nsi ni prayer meeting ase yes that be catch you straight say emma ne wo bio cause on pay nipa on hospital ko and ade ba ko e ha before ni say se bosu mi nsen bia na se bosu mi nsen bia me ko check up a Mishia Madamfu Ishmael Mishia Sofa na hospital no be rather wo yare se si anu a just wo nya wo hospital a se wo ko hwe obi o se wo ya ara wo yare just minti bi ni ase yem pe check up yo was announce what was I know they brag what they do no me 5 years ni ni hospital card ada ya de be borrow no dan na what insurance na ewu one have so obo emergency be ka say no bed emuka but say see a she see usumi see biara say doctor say kan ko hwe oni paduam check ubi bia to eno akoso asai fa 10 million to check sanye mani nyira dan say ubewu nearly 200 million do na wocheda ye twa to na buso panyi na twa na wocheda di 200 million na edie we sister say nyame adom and we dictating in term wo hu ya and we team call hospital am na why free ya enku wu konka bebu also etimi didia ke ye twa we no enche se bra mi ensa twa we che se connecting mi anu dia na no ano no ma de mi di twa to bible say ma wani nye wo mranti bire mo yere ho enkanka no nofo Proverbs chapter 5 verse 19 emma mama ni nye mo yere no nofo emma no mama mu kunum so mo nofo no ma ye haram yes woni ne bada wodi brazil ba ye nofo isa wonyi no wa hwebi na oba bi okwa ni kunu hunu na se be ye mfie menu ni kunu fa ne sanka na koso yakumada no ne da o ampa bebe ai o ma hu hweda o hu da da bi adum kania Oko ade oko dwade na oba ha so be ye de ade asem be ko so na oba hu se tese ogladia tese oba hu hunu o so be ye de hu ko jana na ade na ni dwade so na asam ye na le ya wo wie na we se me pa mu chawo sex nya wo ntira na ni ko ye ya wu wie ni ya jitum si ye twa wo ya ka nyina duty free Togo port Equity abo. ya duty free ya ji ni ma fie akola bia free mu ma di ye twa wo ya ka nyina duty ya odi ama bi ti mo dey ama bi ti mo dey wakata so saa o mani kuru hwe wo jo no kuru wo ba be hwe no se na e so same saa wo ade e wo pedi me na kokoko dem nyare wo fari wo ya di be chesi mu sada mo bedroom ho so o fari ni kunu ba be chesi mu saa be doctor wa no wa dage mo kire doctor no wa dage mo kire doctor oro na ya no doctor se kodo no me free bo sada na pega na no wa bie mu doctor hwe de wo hwe bia ha ho na be pedi enenya agin sa kira from mo se samo adwene FM 87.9 mo se samo agin sa kira mo samo adwene amen mo mi enum no fo mo mi enfu ensa nkeka na sa body be free amen yes body kama say si yo na mo yesu so ma ye sa na manu a o mo agere yebre o na nteka yaka ko de waso mabasa body kama chepe ko kama ebi tuntum kama na da ho ucho ni gana no akuru ne ho nana ni ba ni ko mo chere ntuma kuru wo tumi dam pana na wo ti ato wo prisa empe eda ya pem eda ya pa na wo ti yaka kasa yaka ebuti yaka empa no ya dia tumo kre bi na ba wo ma to fom no ade ro ka ko ba bia ko ko nyanim da kre bi na ba wo ma to fom wo da ko nyanim o do empa me da bibia ni say every hospital doctor yes ko da ho na mfuru ne ho ha wa wuro ni bibia o yare nti ni wa ngasa rodros ko wa na wa wuro doctor so the rodros ni kakra no wa wuro ni pia o ka se de game no wa de game dogom ma ko me time ni ofari ni kunu kaya kade dumno Marco meraho in fact on say e ma ye nheda enko check up say ye koyi ye no fato wa say nurses ehwehwe mu hwese bia ya ye te anya ye di ho fo em say free na ekoyi ye be sha se na ye nyina ya kobi na ma ye nye doctors there but at least
kakra ya kenkan ne kyerɛ sɛ oba wo free 55 years ekɔ no em say America 2015 to 2019 mu hɔ no omo check here na kyerɛ sɛ ages no e ba be 63 no if you oba nya 55 oba nyina no betimi enya bi na ni nyina na me hwɛ sɛ ɛdeɛ ya na de ba mama yesi bi wɔ hɔ no ma history no o family ne bi wɔ hɔ a utimi nya bi ɛna obi a ɔpensa no mo sɛ man ne bi ma kɔna man ne bi atna hɔ mo pie yeah eti ensanom ɛna obi wɔ hɔ a on check in weight kɛse yo bebre no ni nyina ka ho ɛna ho sɛ yɛ hwɛ ɔba ne bɛ ma ɛma pa na tanya ɛyɛ breast cancer yɛnya doctor for mpacho yɛn ka sɛ yɛ accurate but the ya kind no saa na ɛkyɛ ɛna nka ma me de yɛbɛnya de ma kind na me da na de sɛ nyina yɛbɛfa na mama ɛbɛboa yɛ kontomre no yɛn tan ni dibi enuane green no won sɛ China for ade amede pe China for yes enuaba na omo ta didi nwura no omo pesa na ema and I say herbs exactly enti herbs ayoyo kontomre sa na ema ni nyina yen starting dibi ne spicy eno na de ba mama me kan ye hu say sausage kura ye tire ni bebrebe no sausage na etime de cancer ba okay obi a wuntimi na enna kura no wo benya kra nka wo say nipa 8 hours 6 hours bi da ye free ke o beda nka ma ofo no kra na ba bi nso ye nyina ye di ho fo ye ntimi ntie ne ye esua ye nya doctor de but ye esua ni nyina ye bese yare ni nyina wo ho anka fo na ye de hye ye no sika ye de hye ye no fo ho adwadifo no behwe ni sika wo ya hye no fo no sika everything ne no fo ho eno fo ho sika ni ade me se na fo ade akura yi to se ya wo fra ya ro de ahye wo so chen yi to wo fra ya ne no fo ya no fo no yamba ho ban adua herbs says spices no yan ka se ni nya na ye de but ye benya nka hahan de ne pa ya ye wo bi Ghana so ye pe kanka berries minim strawberry minim se bi wo ha no ma sa de ni nyina ye betimi ano no ye nya doctor for medical anka but kakra ya kan no ene ye ka ye besre mo amuti fe ye nua ba no chese ya so ba kama say twene phone onya ka be odiri be wura dem pa no be na bi wa mama oh yes ebe pick no ho sori kurada obeko na ne ba no enyame amana de akola ne protect mama no akra na pone mama ne mama ani je me didi se papa no fa ho ni tim na me baby hold my beer me de me ba prayer ma ne njeje wani ye be se etiefo be ma ne de ye be sere no me ka bibi nkire no watimi ya be so ha adwan mama fa number no na yenya se yenya bi hye ho yenya kakra bi ode beye bodwa wo fie ho kra no a nso ena ne to so mu eduru nti se was hard way besi so a ebe ha adwere pa wo mo a ye peto kese ye no yenya asem totoa 0245 301462 0245 301462 0245 301462 edin be Mary Akos ade ti mama de ye kan no ye check ye weight na ye nya exercise nso bebre na ye nya na aduane ye hwe ye didie mu ye ni nyina aka ho na de breast cancer na de atwa to no e ma ye start ne enko check up na ye enko massage ye ma ye kunu yes ye say breastfeeding kra ka ho mama mo kunu no say that's all for mo kana babra ka bi aye breastfeeding ye mom ye ma na enom na ye kunu mo ye fini etafro ho me ma do mo try no for that after 2 years ensio no o pa mi eduru ebi so fun ma me de na mtwe good o twa ne ba no fo a na ehihia na matwe so ye twa ya ho abaye ba second story ya de to aso abrantie we na mesia no hey me den ene Maa Akos me ne mabedwafo nyina wa ha ye kona ye ne ye maame eni nkomo oba pa maame mo ha wia yi nia na pom te sen pom boko de enra ye din nkomo kakra na na hyekire enti ene bo wasam ne to fama ye na fe ye fa stories aka ento so ye nkwen asem ne say me be me bi na na etia na wa ya me okaya me ho ade okay so ya me ho ade bi no na yetine yetisa warefo ya na nyinsem be okay ntinyensem be me wo ye na ncha na me yare
me yare na parents hwa yare ni modi no mo fa me koy so mo fa me koy no na be man ba ho oba ho ba ko wan ba ho bi na me de o me premier na me sorry ti me sorry na me say akwara no one me wo ba ko na me say akwara no me ye adwuma nti bi wanum na kasa kesene ente won kapa akwara me ye adwuma nti obeda na hwe no so no so ye adwuma nti me yang sorry de na me ye adwuma de ka class nti ko fo mu no madam fo ne ba do nima nti esa na me fra madam fo ba ko se obi ba oba no fo ne fra ni se no si you nti okoye so na ye fa no nti start adwuma se ne dan akotu ye se bi nti no mama 20 Ghana na me je ni sa na ofi me ka se ye no mama 50 but na me yang sa obi anim se me ton ade okay ubo ho modern pa support akwala no nti ho ane na se me si debi me ye na se yare kakra bi bobo mu ma me yare ai se me nufu e bi bedem nti me de kwa na so process am fam na yiskasa de bia sika yanketwa na me sika ekofam nti ya sa no man kasa na me friend say yes e friend wine me friend be manam ne no yanka chense sisi ano me niska bia wo me ho nti sika na ode banisha na ono ba ye ne se minya ono ma o se minya abotre still as call de ba no 50 Ghana na me ame ba ha nti ba ha na yakwatena ase nti na ase no na ono ba ye ne say so mama 200 no so onya no mama 200 Ghana cedis okay no so onya ono mo si 100 na 100 no po no de mama ya me ankesa no me so support okay na me si okay na edu bebi obeden obetum na me see you if you betum no no Maa Akos me so si a miniska me ye adwuma me sika nyina ye hospital na me fra na me kan me ba if you don fa me call no kra me do obi phone call afra on fa 100 na kola school fees na tare ne bibia ya 100 Ghana cedis okay enso me kan me fra on fa na me say anada me bisa yeso we adwuma mu ho na me say ade ne me ba beda mo na ma friend man na ba ne ma bisa no okay enti ma ya hwe bema no edru bebe no se na adwuma asai wo na apa adwuma ma ai okay na ebra na oyare no na wo bema no nchen ai o hwe ai o hwe wo yare but o yare no wo fie no bema no boa wo hwe wa kopin se ho to wo ana o hwe me ana yare no continue na ba nti yakọ emo je metu agogo after agogo na yakọ kofo emergency na my sister mu fi cape by na o mse ade a yenko fie mama me ntina ha biem nti mrs mama no mama me ba fa me koi bema no ye ho ade ba chwa enti yen hwe ba bia na yare ne wo no because e ho na na enra ne concentration kase pa no ewo na yen hwe kwan be so na o spinal cord yare no starting wunya aka kwanhia wotetoy me yare kura ne be mra yare ne take me ne be mani ni ha na ne papa ewu ma okoyi but wa mama nko bi nti e ka me ene me ba no yare no o me yare na ade ne ba foot attack no na be mani ni me nche nti be bisa say o spinal cord no ene start ye ni bisa be bia na be ma no dem chen say eye ahwease na wo hwe ye anaka kwanhia na akonya me kwaye ya me hu ya o me say already no ba fama no na me de no makọ edwura ne abofo me so no ma eya me fa nkuni powder eya me fa semina me fa ntale even kra battery de share wireless me be box be 5 na me de ko edwura makoton nti ye hwehwe na asema doctor no mo kan say me spinal cord no ma na me so na ya me yese ne mo du chen me ane de no kre aka kire me so no ma no mo du me hwehwe a mo du chen me nti affect me spinal cord extra me ko twa sambre no nyina no sa na mo de o mo ka kire me okay enti na wa ye esa adwuma no be enfie san a etumi affect o spinal cord sa no my year ko be 3 years so say ade mo du sa battery na ye hye no e mo du Maa Akos cha ya metumi hye 1.5 eyim na say me kwa e be sa mechi no na ma hye bi so obi ma o sam so de ko ina nku no so edwura ho na ye dwom na me hye o me kwa na pa na me hye me de ba ko chi secondary school say o ho fie ma ansa maka de no ma say ai den me de aba ho okay nti me chi ende me chi pa
ada na be ma ne nya adwuma won kwa na o ye adwuma support oh ye adwuma ono ye adwuma na mesumi je me adwuma okay enti spinal cord no ebubu wugu ho anansa ye wodan ma ye hu because eno ne kura ye me no me de me one day me sole no etwen me de ye no but no no oni ho oni me nche no konkrum etwen me no tina me ntumi na me de hodi me ye din na me nim say normal ya na me de force esole ye ma ade tentem na okay enti eno no ebe kan wo to na wo no fo no so be kan ho ana na say no obe kan me to ho for breast cancer ho na also your ba what to me ahwe wo no fo no ye sebe ya wo nkonya yade bi because unya na wini sika ubewu ho bo na ho niema enya asem ketu amadodo no na okoto wo mu a wo mu wu ye mu amokọ asofo so breast cancer sofo be ma me oil sofo be ma me die no oil ensa breast cancer enye abayi yade enye bayi na deba ene ho niema enu ntimu obi na down ye nkone ye ne nua be me eni nkoma be me na mame mu aha ye no mame na apom te se awia yi nyame adome huyo bibia boko nyame adome okay wodi ye frame Patrick ba obdodo na ye frame kwaku Patrick ifa na free by okay me free obwas na ba sisi okay Patrick anase kwaku di asem na awia yi wodi by mame dase wede oba bi na mene no we na oba no na nsentem na oba yale ti yale no ma yedi chinchini ase yi hu ba bi kra yale ni free eba tina ba ase dem ba adi yale o ha na ase na adwin mu ese e kan kakra ase ne kasa ne hyeda nye no ma bi ka na o ne sote okay sana de ne ye no okay tino yade na chirisem eno na ye case no ma yenko na meni nua ba ma ni nkomo na ye ba ye ne Patrick anase kwaku abeto yenko mo twetwe no so wa bie ni kakra ene de ama wo be me na mamu ahawia yi Major Maa Akos na pom te sen erade nyankopon adom okay fa me kwen but as Maa Akos de kan ma menchia yahwefo ne yetiefo nyina Maa Akos dwumedi de Western North Sehwile na mpote mebei obi ehwesa nyame nhyira o ye bo wa baso dodo nyame nhyira Maa Akos Dr. Hoden papa oso wo chia obi a wo hwe yen na wo tie yen ene ya ba wa yare sefem said ye kano ewiase ma mpani se obi benya wa ne free ade ama me ne wan se free ade me kai the last time ne obi hia na ye di nkomo sebi o ka sembi o se senya yare anka se me MP na ma me rehoi na kire se obi a wo hwe yen ana wo tie ye na wie si yare bi e ha ne bi e no ntina Dawood Bar Center ye wo ho ene ye be ka Dawood ointment Dawood 360 capsules any Dawood no ho asem na ma Dawood no abrebia ye ba ye kan last week Dr. Baya won in a year program after the program penny be friend ni free buakwa ye friend just say openi o hwe ye sisi ana wo tie ya o se odwumede won fan ni agro ma papa yi say oyobi a onya nensa baako nensa nifa no ntime mfa nyehwe for the past 5 years enti odane be nkoma force na otahwe wodwumedie pa enti wote ye nuro no ho adansedie no say last week die no say wanhu de ka no ohwe program ni wie ya na bibi ka ne say onsoma ne ba no nkoto aduro ni bi enti oma ne ba no koto Dawood ointment baako ene 360 capsules no na papa ne say onom wo sase ye nom 360 capsules no the third day no so 3 days no so o say odaho ahimachia na ne phone ebele enti onyane free nem obo pitri de e kan no wanhu de kan no afei ne nsa nifa na ma ontimi mfa nso ade mo ontimi eda no ho asebia asa wu 5 years no wetimi ede ne nsa na flip phone nani apiki call no say enti ade echi no ka kire ne wife say men sana mintimi mfa nyehwe na say menom Dr. Dawood to paye no metimi dia peke call ena ne wife encourage ne say ne ekoso nanom ma papa ne say onom to aso the 4th day afei ade echi ne nsani fa na 5 years ni ontimi mfa nso bibia mu no ono ade ne nsani fa no pesti otimi di pesti wonom Dawood 360 onom 360 capsules no
otimi de ne nsa ne pesti aside that edrubre se okogu ne hunsu a otimi de ne nsa nifa no eso sapomu edware na asida a wode ma ye nyina ne se oni sika a wode be se yanan na emu ewiase so obi ka sanyame nhyira wa mama na wache wade e wiase nyina bi enti wada Dr. Dawood ase se enne Dawood 360 capsules na nsa no for the past 5 years na nsa no ntimi mfa nyehwe da no ho ayesa wu enne watimi dia so ade mu obi a wo hwe yana otie yen Dawood nro de mama da bia ye ba ye ka age se woto a wonwusu anasa wo bet yes ade a chiri nse mato na ma me manom ana mato na ma fa ntwitwi eno ne ade no yes na chi wade no no de wo hwe yen na otie yen sabre ye de ye se okoto aduro no wo drugstore yusu na dance ya nkrofo di no edoson because ye kasa mama yare bia ni ho a eba emonka ye mu bebre na ye tate se obi nya stroke a ye se we de ye honhum yare but de tia ne se before se obi benya stroke no e wonka ye bi e bow but de ye hu ne se before na Ghana ha per se no mama no matter se obi akosuku ade a ye mpe ye se ye be ko check up ye be hwe eni asema yete ye kan na waboso say yete ho until say yare ne be ba nsana yakọ but enye sanity because stroke ne by one kaye bebre na ebo obi hwe sisi mama o se nensa okurade se ya nensa timi wo so a ye glass kura na free nensa abofom ye maame ba ko wo adum otontoma ye frɛ no antimansa mami frɛ ye da bia na wo hyira yen o se me ba se edrubre bi pa mensa no se obi betontoma se me de be so ntoma ni mu kura no ontumi but mommy ene Dawood 360 capsules ene Dawood ointment adawroma ama ye maami was it baby otibia ade bia ni ontimi mfa ne nsa nsum obi wa ne nsa ne nan ye ne titiri obi wa ne to ase entini no etwetwe no mama otie ya na se ohwe ya onko drugstore krobia wosu bia Dawood no de nationwide okwa also pe Dawood ointment ene Dawood 360 capsules top aye no ni mie no ni yeto wa woto asintini twetwe obi wo se ananse na ache me mesrawo koto Dawood 360 ene Dawood ointment ananse hyase ye kan sa ananse che ya ache enye ne enam so me na obi abubu dafa ko mama wontime nsori onye stroke ne fa adwojo koto Dawood 360 capsules enka ye na ebobo nkakrakra edru ba bia wo nse utifa na payo edru ba bia wo nse asa wonante kakra wo nan na ase watie fufuo mu wonase ye yududu koto Dawood 360 capsules nanom na wonom a wo be fredi adanse Dawood no mama ye kan ye nwie ebia na obi tike mu na obi ti baby wo pe doctor number yeni kan fa doctor number ma no na men ka danse die bi nkyere tiefo eye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 37. That's right. Abranti be free ye free edweso. Mama, o say we used to Dawood ointment. Ama dia Dawood ointment aya ama no. Ebro na dwen nti ase so. Ye nua be ma ikire se cold onya kata. Na nadwo no oye ne ho hwe enye yie. Ne hwene kwan ya sisi. O tese ohome yensi so. Enti eye na homete. E no fa Dawood ointment satam na na yira to bi si ho. Enti ofa Dawood ointment no e no tete bi e de fafa ne hwena no de bi wurawura ne hwenim ma e no de bi fafa ne moma so mommy o se kata enti no tete Dawood ointment ne fafa ne hwenim okay ade a chin ye na ne hwenim nyina da wo na kata ne ko na asem da Dawood ointment na yama na bro na dwene ne nti ase so ne se o se kane no se o kasa ase bi na pampan ewom na o se after 3 days na yiri bisa ne se odo when you su edro bia na no say edro ben o say ase sisi ade o kasa mente the way an esitie no mama eye ade ha adwen enim guase na o se de o ka ye ne se na no minya kata Dr. Dawood ointment ne na metiti bi
share me him. I don't know say no mommy abrantie ne se bepem na ye kasa yi isi a we free okoni po se kane no se okọ meeting anse a obi abepaja den sa kasa Edding because of ferry but ne Dawood ointment dia ya man ni obi o asasabro ne to ne sasabro ha no ne nsatimi hu no ontimi mfa nya hwe onfa Dawood ointment no onfa nsresra so obi a ne chi kase ne chi bremu ewe no oda sori a se beye no watwe ne mu kra ya asem onya Dawood ointment no de sra eno na okobuno maimu a yenuanom bunofo a etie woni ehwe o se doctor wadro Dawood ointment de sra ntinda se nanka obeda na ho I say nanka se bi yabo kesira to no so wada waye ne ho twe nyeye mama asere sem bisi pampa so heya yenua ma ye so so anu mama so masomfo yi driver ni na freye o ye adwuma free sahwi ne ba kumase o se doctor adia Dawood ointment aye wo station pampa so ha no eye obi anwanwa o se yenua ba no so anema no so ye no em se nema na mu odu enti o se si ho na fedi ontimi ntwa ne kon no aye rigid otani entene afei wani a wo ho eye obi anwanwa sister yi atena se prekope oye ne ho hwe enye ye enti de omo ye ne se ene ye sa na tie de a omo ye no mo de na kwa yaresabia na doctors akohwe ebia niema no akoso problem enti wo se driver ni ba ko a oye adwuma free sahwi se wato Dawood ointment ni BS ni kam ene o se o ansa na mo de ne beko no me wo Dr. Dawood no ointment ni bi wa ye mfa ntwitwi no enti eno nya first aid se mo de ne beko na aboa mama according to driver ni kire se ye de Dawood ointment ni twitwi ye nua ba no ne kon no yes ye pesika kakra ne ye de na kono within 3 to 5 minutes afa de hu ye ne se wa sorry na asa obi a otototo ne kon na loko no na wunim asem obi aka say hey Dr. Dawood ne dro ne say ye adwuma enti ya na wunim pan na ode so anema no ode Dawood sticker abo ho e na udru ye kumase ye friend pampa so a na oton mama nuro no ba bi obi ehwe yen ana otie bia Dawood nuro de nya ne so be kodra store herbal shop pharmacy and crying kumasi baby bi wo ho doctor number obetimi ne nadi nkomo problem bi a wo bia wo de frɛ wo pedro no bi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 enti mama baby obi tie yen ehwe ye bia onko drugstore ba bia obenya bia to nyame ensha papa Dawood aba hospital ne akwa enko yenu aba ma Patrick anakwaku ento asokwaku enti kireyemu akofo obi ban na beta wanyade sese wo yare che yade kro ene kwan ya yade no fa so ebae yankwa ma me da se menene tinande no onyale na ya menene tina nyinsen bae ti nyinsen mu no ona na busa me se me pene ne nana no ene ja feli ntimi mentimi anka se bia ane ana se da bi ntimi yedin na se me sere nti de nana no beka se me ma de bancha be bom nti okasa na ma me yemu himi na me yedin ma ankasa nti edi be week no ase akasa bi ba one ne nana ne ntem kakra ene ofrem no ka chemi se wo na wi akokwa ne ni abo Rana ka onana no gen nana no gen your friends and bondini abna nti enu na chinti di be 3 weeks to 1 month mo okono ana me hu se yinsen moja free no hu ba yes na de na moja ne free hu ba nti ma iti sa moja na ba no etwa so sa 6 months ansana sa moja ne etwa nti enu no kodae nti enu ye na se omuka se if you on service had the mean too free if you honor timi too free if you honor or cast will be dimachi and the jay copper dana your quite name timi kwa juma no ni 3 days na maintain kan na me say I didn't na maintain abai in kana medium lika na me befi na say oda ho na nkura ne e won nchen nti ohoro na mbusa ase de ade na ye no o so wo hu ade kura eye no
nti me kofa no me pepa ne ho nti me pepa no ho wie na me patare de share no na me de ne call midwife bi be nche na me de ne call ho no nti me de ne call ho no no na ye hwe no nti na me de ne call aso ya na me ko mi wa ne tama yale ne sha se eba no ase na eye nti se fever bi sa no nti wo ye sen ko be call maame mo o maame ho nti otonchi ni bi class ko be ton ansa na yale ne starting tinchine no wantimi anton nti ne si ho no se ene sa de me mfa nchine ne nka no ho na onkokoti na o maame e bia no onua no matimi aton ama no na me de me fa nchine na me ko peka na me ne ko nti me ne ko na around 6:30 to 7 mu no na me ko na o maame bi sam kan so na me su ase ne ba no hu shedan emfa no ase ye ne fever bi tento so o ba no abetena ne ho kakra ti o maame se o hon mo maame ka so nje yidi onye no ti enchine ni de with me agenchine to oginchine na mpa na ne bande o ka se wontimi nye ne ba no na mka so NSS ade a ade asa nti nkomo o mo na sa ade chia na nkomo o mo aba maame ni su de bi na mka cha ban se sa ade ni o mesini e ya oba na maame oba na nkasa maame ayo maame nti ya kono e kwan so na abena no ko hu ne so abaako na no mu ya no mu din ko ma ni ka chen sa ade sa mfre dwuma ban kra nche me nyanwa limpunti ade sa ntino se be ya yenko tinu odin ko na mka se ne mka se edia ha se ya mu krum ntine bi ade sa kra na ebia o betimi akopɛ ba bia mo ayede ada na me de me ja o mo ho na me koe ti me froka du bebu na me nyaka na me nyaka na me su de bia ade sa mintimi nchina ye nti me nanti ya na ka kra madu adumasa ana o ma me frɛ me busa me se ne ba no na me so ne ba no ne so a o ni di nkomo me ka se enko no so wonko ntino me de medikan na me ko ana ma me so ke se sa dia o kopeka ama ne ba na waye ti e kwan so na ma me ne frɛ me se wanya ka ma ne ba ne tini ba na eba na me siyo ma tintimi beto mo bu food ni kufi ti eno na chiri no ena yare no be ye ne kesem kas mi ko adwuma mu no okay nti eno na chi no ena yare no ebe ye kese na ensensemu a ha epie free mu ba no nyame nanim na nyame nso ne kura abrantie oba no ewo ho o maami wo bika oba ne papa enso ewo bika asam no eni enyai eye piwak natural or the 3p garlic meshaba na 3p yedro ebibidro kan wo pedro ye natural ya fancy jaso edra ya fancy yo amfra ya nfe bibi anyo ene ye piwak natural na ya so anuane no agumo enu nti ene wo pedro baby immune system no wo srade no ebetwe wo stroke no ntehye wa no wafunu aye kapu no srade no be free bu wafunu abaye flat oba wo kofichira wote ya ne ho niama edupa no ne ade aba no eye 3p garlic mixture Eric ahim cross 3p stop down na friend cross 3p ene Teresa Boatemo wo say 3p eye dro bomodian na also epebi enom na wo de friend 0248928824 0248928824 na ana 0201000021 na ma osanka bi sister auntie wasema ko medra ye grow fine enu nti na mama hyehya ma me wan fefefe no enu nti Henry ene frempo mu nyina Bryant mu nyina no chese grow fine ya ne ya package ya dia ma wonu mu wo ho New York na chese wo mu no mo sa ene wo ma ye tokum no enu nti no grow fine kolena keba Misty Ashtown smart able obu ase Friday Mens Apidan Pure Leaf chemical ne ba shop bia mu ubenya bi wo ba wo fiti ba no enkoyie ama fiber de besi wa wo kwan winya grow fine emojadro no nom na ebema wo feature no menses no esisi so kama sanso na wo ko kan shi drug lane na ubenya be friend doctor e was 0244 596532 0244 596532 na Emma wonsa enka grow fine mojadro no ebi Pastor Julius akwa babiem ma me jo so na na akwa babiem evangelist akwa ba ya na me san akwa ba ni am me ma me ho akwa Sense boy. Sense boy. Any boy. Any
Okay, Pastor Julius. Story way there. I know shit. You better to us said a damn bona tin and this a damn bona tin and this. This is my man ba. Na papa no so ahye boss obeba. Anti e be so munyi na beba ne ma ye betena se na because abrante ne nsema waka na ase ne nsema waka na nsunsu be ya bam. Anti se ma be ya sa. E be boyen. Am yatumi anya ye figures ne ye bibia clear because said ye damn bot me ba na ya yakoye na akwate ko de na ye se bibi koso. Ah se ye dum su ko ne ye hwe. The mama papa nka so bad abe next week say they the producer bon one na nyoma e o ma hyebo so baba ye no mu nyina ntana se studio na afi yentumi NCC bibia na asomdwe emra ma okay nanakua Marco wo ko fie bi nane nana se wo be wo pe no ana wo mpe no no aye ko mu wugina ho wo wie no so wo de banche e bebo nwum banche e bebo nwum na na hoho na we aboa akokwa na ni abo sa be mienu woyi ebe mienu we wo de banche bebo nwum hoho na we akokwa na ni abo na we nyina ugusu akoto wo pa wom wade so wa nte Marco medi ato ho na maame ne ba ono aso maame so aye niema bi nti wo mo so nyina no ono so maame kakra beka no na ono so papa kakra aka no na ono so maame kakra aka no nti story we de emu wa pa emu so edu nsem agugumu no na wo wura wo bi fie na ye kasa asem wo ekire wo a emema no mo ahwe mo hu yiye se wo ne wo ye haha hei se wo kwa adwuma se wo nkwa adwuma wo na wo ne nane na ma wo hunu de wo ye nti story we de ye beto aso bare nti o mo hwe ani evangelist if you are ko wura mu a ya show red flag a kire wo no emema bi nya ahohyeso kakra ye bese to for kakra fa no fo na ye bese to for kakra fa ho researches bi ye bese to for emema bebre enya ahohyeso wo saade no se enya by force o ko ba bi na sila me do no na me hunu se de odo ne akono no ensunsun ya abe chese ya de afra ayefutu fry akono na be kata odo no so ma odo na hye ya de afra ya hunu so we ba ma we na nya odo e akono so de gisa agigi wa no bom se fam fe na ati we ni so sa na akono ti because odo wa botre nka ma mi abiro yi ka asem we kire wo no ko wachi na ko dwene ho nya ho abotre we so de ye ka no na wani ko gisa wo wani so na esa wo wani no akwaya wa be so nti ye be sre emema no ye mema no ye sre mu odo ne akono no ye huru mu nsonso ye ne ba se be boaye Kobi beka se ade ede so ni be wanka ni elinimu ka se na so gitu waduma o he that time na ye bu ne be no wandwe hu anko e chire se de be aha that time no na ade ede ni niu e no ni niu ma o de so be ba ma me ne papa because maybe ma me ne ba enti enim so mo be ba enti o de mama ye fa ntwentwe ho enim se ye den ya be ba ene an shane so ma me se enei wo padupa na wanom ma onsanka currency ventures phone your friend is a Harrow mission in the chief capsules no and them san ya dey nyina betutu afri wa ma hoto and say gu bem ma ho syphilis gonorrhea oba odepu ano me pa cha wo pedro betu ase deku ensro no Zahara mission in the G capsules no wo the mission na banum G capsules no fancy no G capsules no da unfiti kromu so nkoyi a wo ba unfiti kromu wo nya Zahara mission in the G capsules sanso na Zahara man capsules de bema wa just wo ba da bridjo ya wo don brego fan club no wo de no ba modia na eno no bi e bibia nya kama hidi aba mission malaria fever typhoid diabetes na ebasa balance blood pressure perfectly eno ntima sanka hindi herbal mission no edu paneton ho ubi sasa kiani ni kuno mbedi wada se dia kire wanu no bi ma bema ni nyane no wo de aduro na gu nanum edu pano no ba modia na friend 0246
348334 0246 348334 na Alaska Star Enterprise original wallpapers ahi fie no ho enu nti wo pe wallpaper design ni gina mu na enfie koto pepe de atia na tie enhoa enye dadada empa de atia na tie de na ya Alaska Star Enterprise wallpapers no original wallpaper nie Alaska enie enu nti wodi adum uduru adum akomeses Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza friend Alaska was 055-411-4878 055-411-4878 na ekwaje original wallpaper na bibia enye kama Pastor Julius ma yansa emra nofo ene cancer ma cancer dawson ye utimi ebi bia na ba ut ebi tiri nyina akura timi cancer na breast cancer kadidi mu akura so tiri mu me brother ba ko yire wo ye victim mama ne ka me brother na bonno a nyame adom me yiri tiri wo nyina kukui ade no mo famu no anya ya ba edumre bi pania ba ko pa okoto over 100 million pania ba ko pe awrade adom na me yiri na timi a survive anu ye ntwa pania akoni ni pedua mu nyame eka beda fie no but awrade ni kura wo mu a sister asa so ko na djuma enti saade ne de anu dako ya de mesesu ya fi beba se ye hu story we ntam kra ke invite o my awia na omo nyina wo ti atantina ma ye be sheda ade o maba na o maba be boa ye hu hia pa na me be na ye betumi aye dia support yen yire wo breast cancer eno na madi ka no se madi makanda da fa picture no santo so ma ye biem no hwe ma madi me futu no se no fo ya ade mu a emani nim be ma no fo ade mu a mama so wo cancer ni bi Mr. Samuel from me say was na na what can be ti ye Maa Akos hu se me pie ya o se yesu so ye de feelings a wo mema no fo mu no Maa Akos asini bibia fa na no fo ewurade yesu Maa Akos ewurade yesu na na ze tutu ho no fo no iPhone 14 dia na no beta to enye ayinku awo enye manko awo kra iPhone na yes no kura ne ka che se wo to me de ba ma to ko na wo ba wo to me for be ma no fo no na wo to wo buase be ma no fo no na wo to wo buase dokoro no fo ne ho na wo to wo buase fia entini biti sorry for what you say ewurade mo ne namuti ne wa dwene ni na wo sopa mu wa bi si check ne so na se beluchi na se beluchi ka chemse na yere ko ta wo se beluchi ewura mu o se se o se ne no ye fa wadwum hanam tun se what you say na ka sam se be da ma dilala yi ni tiri ho no fo abana no fo ye me se amane mfa yekunu no nkoto ho na mo nso wo mo no fo no na mo mfa nso mo anum na mo to mo boase no koro ano na me se eno ano no wokuna ka obie ni ho woni wade anofo ye mama ne mema echi nofo no wo so fuju lo sayo pom nofo no enuoma bebre a eye na Maako ade amesua de ehunu se mesre ma no obi wo ho a
no wakoye artificial no for mesre I want mpane no ya wo mpane etuo wasra mani ni padua no atoni ni padua mu sei to atonu enye ni ni padua no nyina wasra manatom enuro wo mo hyehyɛ ya wo mpane wo ye no fo ho ya wo mpane wo ye to ho enti ni nyina ye cancer o ni nyina esai ma o ye no bia esai ma ye mesra amama wo mu ni padua ni ho hia wo mo emfa bibia nkoka ma wo ni nya wo ho emfa bibia nkoka to ho wo ye den ye ketwa ebi dia so ekọ 34 bokiti mu yes ebi dru ya enu onu ku ya boni awo som se le de ni ku ni so fam brother ho yes nyame na de man no obi de ho ni ho ba wa mo ni anye de wo enu na mpane wo silicon really yem na kpakpi na sabi fo wu mi enye ye enye de ayese pasa mama say ye cancer asem ye kan no fo asem ahụ me mafutu ne se mo bia mfa no se sebe me na me ka se de bia me ka se ya mamre na ma ye problem kakra o e se ya mamre na ma ye ntete bi ma ayete se ye ntimi nkan no kore enjire ni ba asa ye man mu Ghana no kore kan den pa but sa ko mro fukuro ma o mama na ye se de ade ne tie bia me kan no kore bi ku na ebi na ye ka no ye kuro ma wotimi nka sebe be ma ye se na aba sa de tete ba o de brofoka ni penis dia enye mistake what the brofo ka vagina enye mistake but you don't think I gasa enka yes ya dey o ya kola bone enti aman no kure bia nhyɛ da mpia amayen mama hwɛ nyame a obo aden sebe onyimi yo nyame bɛbɔ ba ama no sebe ase bɛbɔ bɛma no bɛma so one oba no bɛma ɛna no onim na ase onim mfa so a ɛbɛfiri na bɔ sebe oba no bɛma ɛnhyɛ mu de mama nya manko nti nyame bɔye menye sure sɛ ka manko ade anko bɛbɔ fi sɛ otimi di nateɛ ɛyɛ nipa de akeka nipa yɛ nko ade a ko ade bɛfɔ ko de bɛyɛ ɛyɛ nioma bia nipadua no mienu no hia ɛbɛyɛ ɛde ahotɔ ayaresa any ahosapɛ any asomdua bre ni panti na nyame bo sa anioma no but because of say yen ka no kura nkyere yen ho yen mama wonim say bibini be makwa bro kyira broni ba e kyada be han wo mo no mkoda but don't say sorry ni bi da ba ye kuru ma say ya tese obi no obi kwan pa akwakoda asa ye problem ma obi ma bonte meka se me de bia me na me yere da ye beka se o ya akora bone ye beka se na de o ye pen bone oh yen ka no kura nkyere ho enso na nse report ba bonte na doctor say wotumi no o yere eda 7 days no say 4 days kura you will be fighting against prostate cancer enti cancer na mama ye kan na fe no fo ni ade no mama ye nya na mtese ye nya doctors for na sanse bi on beka o ma chere me ehun say it is very important say a person save a man every cancer mo it is also one of the ways that you bet me afa so say bema be make good use of the breast say wa worry o say na me de bia me ka say mpra twe de mo se munya atwe to once you have mpra na na twe de at least onu to bet me aye ho adwuma ma say de be ya sa can because cancer na mama e betoma wo hu but say we massage no for no eye no nneoma asasa wo ye bia correcta sa bia bedempe dem wo but na the hospital yes na what you go check na aboa ntenye se bia ye wa ase ye tufutu go bia ba ye pese ye bia nkrofo no mu se sebe so ne be mate no pese o make good use of the breast tira ne ye enye de obemia na se robot afame ka ben ye no na mu all me se bi nyansem wo odomu na dia asodua bra odache eno ye kan wasem na mema no so se ma ne ka se ya wo mu ntie wo mu fido quick loans na make for one or the ama wo me pacha wo pebo si ani mo ani mu ya de akwaya de download the Fido app no e wo Google Play Store ubetumi enya bosia sisi ya free 200 Ghana cedis edikosi 2000 Ghana cedis wo de ne se ubetua se de ubesi atua na ntam no na kire se yema okese anase yema oketwa anam yema ubie mu kura enu nti ubobosia no obomode se obedi uhuni de wonya no Ghana card and fe mobile money wallet enu no eye phone so ubebo wo mobile wo Ghana card number na wo so no na wo de ama wo mo na wo mo approve ama na se bibia ekore ni ubehu se mobile money no su kunkurom na sika no aba beto so dial *711 *999 hash *711 *999 hash now so ema wonsa enka sika no ebi Dr. Mafo Fertility Herbal Center ewo ena eye
awo fie na ayaresa fie nso ene ho bema waye mbrempa mu low sperm count no wo bema mu aye mbra ni nyina no Dr. Mafo Fertility Herbal Center afei wo pe awo ache ede ama Dr. Sebra wo bema obi wo na akoda no ontumi enante Dr. Mafo frɛ wo Sebra oba ne nyeboso ba ko gya pan wo bema akra no anante atosu sreso atie bisa ba se Dr. Mafo Presby Dr. Mafo eben Presby school no into Dr. Mafo Fertility Herbal Center wo bema wanya wo ba na wo nante ne benante yade bi e woni pedua mu no bema oba wo betutu e de frɛ doctor it was 0244 411099 0244411099 Ekuya ma ko me bonitau mema no musomane no fonum na wo mia wo kai se lady bi ba ha wode ne kunu baaye se de wo si mia ne nofo no na wo ka kire no o se wo mpa agrodie but se de wo si mia wo ba no eye ne ya ana o ka kire wo eye ne da wo be ka kire se de wo ye ne eye mede na mu obejeje ho ama but eye ne ya na o ka kire wo se eye ne ya no wo se wo yire mpa agrodie me pa cho wo mpa agrodie na opede yen ade ne ye ne ya so mu yie ya da ya ma no ya se me ma hwe nofo kura bebre mo mo adwene mu te enti mo mie nto ho no mo hwe na wo mo adwene ni mu brazia de no wo fi je nu fo ni mu na ano wo so se no a na na da ho na koba na ba on dia se na edia cheche wo anim ama o mo adwene ni mu te e wo fie nti mesra mo monye wate evangelist mame ana kwa de no for handling say bema so ba no fumu a yen say nyame aye sensitive yen sawe kokromoti we no eno na ya no ho adwuma pa wo na bebre ko ahase no eden ti mo na wodi miemia no fo na no ne ba na no ebe ne ya wo be ma wo te sa me die se emre ntimi ni problem aha ebi die eden wo na wo die na eden a oil kakra massage oil kakra bi na wo dia so ano na ye tru kama won san na manu no sa bo se enam oba ni trim na wo fan ko hokra no wo ye okay so no ba ma bi so mu a wo ti bi pin yo go to kura sakre no wo mo ben sa pin wo ba so bi alo fere be ma bo so wo ti bi kasa ye me ya Misra, we are banning a miamian, sir. Can't so nyai. When you are on Soronko. First time. But I saw cross and for not oil in Nam home. I am wired true. And that's how Sanu Mianicas you. And then Namo Kobasana, Bosanuna dinding. Ceciana, Bibia fine. Oh, what was I so? Nefiano, Adia Shawa, what was it? Adia Shawa, Ubahunu, Usaposiso, dear Adiana. Any young doctor, what do I no fa ho sa na ye draw dem a ubehunu e ba na ko na ba na mo se ano fefe na mia no bi esa na tinka kurate ko e mema no so ye de no ya mo mfima ye yes ano no ese mo ho ne ntini ni nam chese wo se wutiri ade bi sori wo ajo ase na why you say now I don't know say check for no yema wo mu a wo mra ne botom sika nyina se ma ko wo mra ne botom sika nyina se nani a me se sanka something tiasia to yemusa na mania wo hu dilala stress oti something tiasia yemusa na mania something hu dilala stress na wa nyani ba no so ne yi no fasa no sika na wo something botom an dilala yi ni o wi a wo se sorry a wo se ma hojo ai ti se nipa enti mama ye mbru sa level no ne ye hu se ne nipa dua no e be so ye ne nyamenya asafo ma ompo nipa dua no se de wutie biara Erade what the purpose unti o ye ne sa enko show bi de na ye pia bontin madam fi wonu fonti se sia ne ye frefre no o de afia no bi ani je ho madam broni bi wo se ade ne chi no ba no fo ye ndwedwe ne tuatua ho wo hu de wonye wo pe obi su de pe kakraka madam fu from no chemba ye ko santase first no ye ko sister bi wow ni de se 34 ma ebekom wo su di wie na du 3 to so da wo da wo ho me
And then almost acrobatics. But maybe according to research, now was say the count at that time. And son, I open who said breast cancer cry or who said, oh, my and a quick 30. Okay. It is cells no by the time I do 28, 28 cells no. Now there's a doctor crying to me in fact, and I one cancer crying to me for a crying who said cancer and so it's a quick now doctor crying and then also no a baby bakubiano with the bakubian so back 1 or 2 months. It's 30 no the bender it will realize say cancer about 2 to 5 years. Now wait over enye easy breast cancer na say nya de keto mama ye nya daje mama he 5 years oh mama ena me cancer ma che ba wa ne mranta ye kura phone sakese iPhone ne ho ahwan ade a wo say ye ani enye pono ne ma research ye fansia de moto phone kakraka yeah the phones no nyese ne fa ekura na ye flow ene ma bi wo ho a ni nyina wo so wo sua woni menye me ho before say me ba wo me ba panyin me obi a me parking kan me peridin obi oni me bi anim say me peridin pa enti me sha that na se fa gogo ene se dani nyina metimi akanya menye me no metimi akanya se mentimi na enti no na me de eye ma de enti so nya daje kan ya obehu niema cry media protect mama breast cancer yes say person fight ya coffee ya obetimi anom red wine eye pa batusunom red wine so boa and a vegetable fruit and coffee bibia frafrem sana plenty sana ya sheshe ni bo bacho peye aha me pacho se wadua mango bi wo ho atiti bi na start na blend no wate and a fruits so de no wo de obeto bi kra wo abonti amama ento de ede asichire ne niema kra ka ni nyina boaye and ennuaba no aduane ne de no kra de se me di kan ye besre e ya disua ye ti e de bia ye kan enye yi nko ase ye fese obi ba betina begu na ware nyina ye suasua de ne sister e ba ye wa boaye yo sister ye nya beti ase ye ni 2 to 5 years kwa ye kwa ye ni benya bi eti yesem ye start ni nya kwa hospital nya kwa check ni prevent sana Grace Gift Back Clinic and Laboratory Services prostate cancer ye kan wasem ya mema de enlargement no wa na pe kwa kusukuma nu ni ma ye fibroid diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria and ulcer no ye wunya ye Grace Gift Back Clinic and Laboratory Services na mas school junction amount of Baragasi Road and Chimota and Chimota petroleum bungalow one family life insurance subscription anymore Bama dia na Grace Gift na kwa yasa ewo 543 3200 na emo se ye kan and na drink papa ya bibia FM a yen wan kono ebia amachese wankasa no wansa kwanya ya de fobia ebiem enu ti bomodia na enu drinks eye kama ya ebetumi aboa wuni bia na bibia etumi amachese obefa yade na obefa enu ti eye anu extra one drink na bibia etumi atomodie ede amachocho spread na bia fafa panu ni anope ya fra Ismail de bia fa panu ni one anakeka bobom na se de na esi eda no enti na me twetwe memene na me pebi e de afo manum enti wo bia nkope bi na fa tom fa fam na edi eye top choco topano no e fa fam sa pepe top choco 3 in 1 chocolate drink and so cocoa milk sugar bibia wo mu da we hia no so share provision in supermarket bia mu enye na 0243 033033 0243 na me sanka bi watch ayo watch Ochia no eye ma ne be maduru be ma wonti atenka oba woni atenka oda ho se tim mesra ochia ebe boa wo no na mumienu mu kabo mu na mesi inside wo no obete ochia
Ochia ya dupa pedro no enu ntino no bi kwale na kemrum ashton Mr. Eba Fredman Samenko Tabia ba shop e wade share market divano pe ba center odo ochia eba pa amane memedro ba ye wonom e wo makro abusekuru wa junction wo junction wa ba bedroom Samson ochia eba powder be ma 47 inches anaconda na wa hem frɛ 0555228281 na ema wasa talala kafefe esiesie be ma na esiesie wo ba kafefe de me se eya na ma na pese ye de be ma ni di agoro ho aye prekesam ensanje ho afa enti e ma ni ntumi mfa ni agoro kafefe nonom be ma na esiesie wo be ma no na enyina so se epintim na mfa eba mrefi e ma e wakosu ekuma no tim esiesiem am wagye ade pa ye de ade pa age ade na ade kankan se ne ma nonom kafefe ebeboa wo kodani eba kwale na capitans other bobo so bi e wo kokko 87.9 talala Jojo fashion on na mama kama ede asha Jojo owo bomb woni business sports no na edi ehwe ni mu na wedding engagement Friday wedding office wear bibia na open to mark bibia eye Jojo fashion obepam ede kama ya umwaka Fred Josephine ana no se mission no na pressure wakwa ye ba to bia no understand business wo Fred Josephine ana understand no WhatsApp no e was 0243433465 0243433465 Josephine fashion wabajo so na wapem bi ade ama kama na she's a sports radio. When unity oil no edition mo. When na me wig kama aye me makeup kama. She's a sex wo pe ko die wo pe bi wo bia no. Wo be yo ede ama me bia wo bia nya ba. Ya de be no fresh 249 155 Shante Marathon. The biggest Akoma FM. Ashanti Marathon no eba so memenda 1st October 2022 ya na keep fit clubs betumi aba register corporate groups schools individuals and families ahodo ebetumi aba register so be October ya 1st October and ya Saturday first Saturday of October and ya be no so be person register betumi afre your number is 0548 390 970 0548390970 yana kuma se mo no di hwani mu Akoma 87.9 FM your media partners at TV3 onua TV3news.com and onuaonline.com and afi Ashanti Marathon no Panta energy drink and a sponsor yen and afi so SP Citrus Sponge drink and announce almost sponsor yen me afre okay na NS aba industry the NS ointment aba amotom kanka yetu ase na ase apropro apampemu apa wa utum se wa hanu wa hemu enye henu sansan bi gugu ho NS ointment ye bibia kama we die ma tuma and say no kama NS ointment amotom kanka metifu o mesram obi ampe bi nsi ho na fafu wa motom na mujiji ska na mama motom so ya na ya bre enti mesro kankan sei ade obi ahia bi awaken natural capsules Pastor Julius awe ya se nipa bodon pem na bia se de be ya nuru no de onya du gu nipa dua ma bu ya mo yare biara na edimirika na adwane na nze wan kwan kwache no wa ya ntonte wa ya no wa ya che nya ne de na ne yare bia awe to kwana kwaje wo de natural capsules what has here what has here and Nisif Master Rejoice, Kofodia for Monko Gaps and Delight, Drag Right, we know, Pharmacy Mubenyabe, Sanso, Enna, Aye, and Coco, Ousko be Hillside, and a beef massy, Kumasi Daniel by Mr. Colina Cabme, Enna Criske, Freyera Ernest, I was 0245
079915 0245 079915 and now 0276 537701 0276 537701 yam potemu keteke train agana akoma team nyina ababa dem fiada we are 26th of August ya china no padei magana akoma team nyina magazine nyina ya nya zato piana ba ho oh yes critical issues nyina fabra ho yebeshia so magazine ho kumase fo nyina momoden na ye modom pemnyame admo chena afrenso September 9th eno so ye fiada sa mempata mu keteke train no so besa atu a race course na ho so ye bekro na ye de ensem nyina bre ho ye frem panimfo a esese omo ye responsible na wasam waka kire wo mo na omo so eya no de amount afrenso ye wi a 23rd September so mempata mu keteke train besa to the Akwa Central Market Kumasi Central Market eno so obetumi ehia Ghana kuma team nyina ho de na ba Kofi Asante enin na etena dwom no na pamfo nyina afi media partners a eboa ye no TV3 onua tv3news.com and onuaonline.com bomode ne share yen ho na ye no emonnem na Ghana nsem nyina no ye mfa emre wo ho nyame ensha papa happy birthday Akoma Mr. Tony Akwa we CEO ewo Tony Sack Electronics CEO Tony Sack wonderful oh fine nice. Tony Sack happy birthday happy birthday pa and happy birthday bi Akoma Mr. John Kwawo Dawson Akoma FM 87.9 Kumasi oh wow okay eja Dawson nyamishra o ma nkwatenten na nya adwempa fa kirade e wo Yesu de mampa cho me neighbor baako ne papa afri mu nyame adoma me ndai ne beye na yie Sergeant Paul Edu aha ne ba no me neighbor no ne din Joyce Edu ono na nyame adoma me ndai we ya no moye no akrofrom e wo bekwai akrofrom e ho na sa eye bekoso nti your fraud of force na say omna me jam no na oma no me papa eye happy birthday Akoma Jeremiah we every omame nana Jerry wonderful the swag papa oh until our background nya Ghana background tabe hu ne me gugu kana ntia bi kwa twam na chiro e ba aguro efiamo enano nka ni video na atia kase kwanu zo aprabo gini si kwanu zo gini si ya de awra wo sabo kwa ho wala ara ya mo nso Ghana happy birthday to you nyame show pa wabro chira wo bibia be fine ma ho o chomoda ai Entino mego abobo ya for na ya abobo ya abobo na chomola wo ehwe agu no ko odu ke obi entimi nche wo mo da ombaburo omuduru ani ya wo ka na abuafu kama na njia bia ntwemo wa say wo wie mo no mu sifo mraga na omo ko pe ba bia ho na ya yenkwa yenkwa ya ni ma yesi mi shuro bibi yenkwa bubomu a Maa Akos ya ma tiefo ha 3p garlic mixture said the kroma ya tan yi de na e de yare beba yi de dabi enti 3p de me dofo enko ba bia wo de numbi wonum bia be hu sede esitie na 3p garlic mixture ye ka ho asemi na wo twetwe ho se e bo adanse de bi wo de yenti nsemo a amanfo ka ye balance ye ka ni se ya obi be kasa na aduro no e na mo ba obi e ba no wo ton na aduro e na obi e ba no wo kan de ede medofo
3p garlic mixture no ye ntwantro adanse di e ba ye no efrikade wo de entie maame no ye number ni nie wo de efreyensi sia 3p garlic mixture Eya diabetes na hawa wo de frɛ number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obi a wanya diabetes na wo se wanum nura na enko no wo de so 3p garlic mixture wo de so hwɛ yenti adanse die bi me yale be 15 years me yale be 15 years me am mbo abrewaye me anso a me ya baba wa wo so ma peto aba me tumi na sister me nemu na ya me ya me na titi da me sha baba kwa na me fi baba no sa ko to me hu we tv so me na me si na me ko to adre bi na me no because me here na me bo me so na me ka kira wo no na me ko to adre ba ko si e tinte dan ko na me nya ka bo me ho ya me ya da nipa no me no na ma ne tai ba me nya no aduro si me so ahwe bia na anje me ya me ya pa sister na me bo mo den num ba ko no ko to mo no num ni nyina bi de me da because do ha me hu se me ba bi nyina ye fo na ma sole because that me nu ba ko wie no ese me hu to me nsu na edonu eye mbibi ese mewu ese na aye mbasa me tiri didi me tiri ni nsuo bi nu ba ko wie na me sa ko to ba ko ka ho no iti ni mu half wie na me twa so me se da bi se na do ni ye me no e na me bo me no funtam no na me no funtam ya me ya na twitwe mi sa de no ewo me ho ye me ya dada ba me nya no aduro ba bi no mu we no na ye me ya pa na me se eni me kokoto mo jaduro bi wa ho na ma no na ma se e be bra se ana in fact sister me no aduro no wa ho me ho ato me say me kan dada o be fi mi sha wele wa 87.9 so me tripinu enti yenua bana dance ya wodi se yade a no wo yare no obubugu ho kra wonum no ko hospital kwekwe anye yie ena obi di 3p garlic mixture ho dance ya kire no ena okoto baako wo so onum ye no num so obewu de na eye no no ena wo sa akoto de toso mienu onum ani dru half pe ena wa sorry wanante wo so wo bo abre wa monamo no enso ne wa ya babawa enti me do for 3p garlic mixture no ena diabetes ekunipa ade be me wonya diabetes so ye wo pen nam bebrebe obi a waye kese abroso obi odidi anadwo obi a wono so onyina ni mfie na ekwa animu no wo betumenya diabetes it is a wunya bia no wa check se abrabo be na wo bo wadi diet say wo nyini ana wo mfie na ekwa animu enti me do for 3p garlic mixture eni kwase bi pa ofie wo ma me benom o papa benom especially obi a wanya diabetes esiche yade wo se nipa wo didi a emu chiche kwakuo ebi dane esichire woni padua nimu a na enu ankasa erane se be ya obenya energy edi anante edi se pancreas na beboa ma enuane na chinsam no entumi anye se adwuma no a na enuane ne kotata afaako emoja na wo se ekọ onsa eba wonan eba wuti no afi ntumi nkọ se abiem afi na ekofa hawo edi abrew enti wonya aduro bi te se 3p garlic mixture na sa wono no mo a ebe ma mo je di afurusani ye woni padua nimu ebe ma woni padua no obi nante enfifrenti no nipa sa wo yare o enfifrenti wo a wo nya 3p enko ni padua num enwo so ni padua no nenya hoden ye number ni wo de frɛ yensisi a se wo wanya diabetes ana wo nua bi na enya ana wo dofo bi na enya wo so nkoto 3p ana mojabroso ofu na yese kapu wo de anombi eni na woche na last week se papa ne kan o se na fu aye kese wonu maduro ni bi no atwen number ni nie wo de frɛ yensisi a ne eni nkomo number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Ora pharmacy shop
any baby a 20 bidro bia Ghana ha baby ya me say ukwa obenya bi yani aye maame fosti o catch us the wani wa dance jawajo edro ni yadro anano wa fa be ye ka 3p ya no de na ni ba wa fa dro kase pa no 3p me nyai nom eya du papa akuya nom na no obi sina the doctor ka so obetiche bia ma wo mo no mfa ma ya na ye beche na dia san ye beche no de kan ko ne kotobi Bowura pharmacy any herbal center BMO Ghana ha ukọ wa ubenya bi wa ebi wo ho ukọ mumuni away enterprise ubenya bi ko Foridia Gapsin pharmacy ena aba Kumasi nso Akolenak Dani Herba Chris K ena ukọ ho nso Albert Sam Medina eye health alert clinic ubenya bi wo ho Tema community 5 eye Little George ukọ Ashama nso Ekus pharmacy ena Kings Walk nso ukọ Sam obenya bi e won kran and the 3p garlic mixture no obi also wanya diabetes wanum diabetes nra and still the etianity so 3p garlic mixture ehwe ye hwe na awotwe ye hwe bosome obon se ye waduro ene ye waduro wodi age number ne yefia nkomotwetwe no ensi nyankopɔ ya adomo a da sene 3p garlic mixture ye bedi nkomo akese a onti bida ye de ba ye tumira ne ya kyeresi number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obi wanya diabetes onkoto 3p garlic mixture na minsa na nakrado ye be share da sene ye ntwa ye homra ne yankwa ahoma no so Bema, if you say we found rocket for because of spinal cord disease in the contemplate. Real vitality service. Vein capsules so. Sorry, I say. And a prostate support. Vein capsules. And correct US. Or one and your friend Wastic. Oh no, boy, make us papa because a drama no example 10 Ghana. Kasa ni enti o. A drama no me 10 Ghana. Enti se me ma me twi phone na me ya ne de me sorry wan so. Me tiri ba mi no. Ensu. Enti no this kind of pasa de ba ye bia ye ba twiro bia no this kind ba. De ba ka bia opportunity and de ba ye bia sika ne de o de ba na ma me ekoyi akwasesa. No de be gina doctor no so. Yenye say na me stephen no so ba anyahom machi no so ba pam wande na mentumi nswale efi de agimegu kura na mentumi nswale eni ma so anti nti everyone no mka chem se menhwe na manso ade bi se mentumi nso ade biem ayi se ano meton togo ni materials nti no mhihye ne kakra mekwa na ye kakra mase aba hyehye biko anase obi hya me kura me dugu bag na me de akoma na hwe enti yenhwe onofo no so start breben emu onofo no start ye no ono me wo me bucket one me de mana na moje ba enti moje ba na nsu ye ba enti me no me ye na me se na me jai mana me de we no right side na me de mana na me yi me ni enti akora no kura no me so me twa me be nufu 9 months the onanti ya na me twa to 1 year na me no go school to me try and ntem to my fine ye yi bia enti there was a time wo ho na won se bibi edema ha na me mian na kiti na me kototo ndro bi se me de se esra so se eba na ne a no anane if de me ja na adwo me ja na yi enti me da ho na if me kwada na me preda so na ebo level kra me ndebie be me ana e me ja na me so no o se me ko hospital na me so me start processing ti me kwa na mo se chomo mammogram ne de na mo fa ha nti ukwe no mo se de na abeto no fo nim no me kwa no begin wo mo me try 3 times 5 million 3 503 na de wo ho na bo ya sre nyame ti na doctor na yikura wo me ho o hwe me no say me say me kwota crowd as long glass and am say me kwota crowd na mo kwhwa ade ti me kwa so me kwa no me duro bi na mo no two machine tintin bi me say mo hwa say me yem no ade no say ayekase say affect egu me yem na just say me yem no my den asay ti me kwa na mo si de bi na me nya lucky no say ade obeye na ade na hwa so oye mienu oye ba kwa me ho be kire me oh yes oye die mienu surgery no oye ba kwa me ho be kire me so obeye top and down
So yes, I'm see tina nufo ne asa ya koduru bra wo mo twentwan so betumi affect we yam niema ehun ne but ade na ne dem but the oya say menya like sade no ebefua esoro ha na wo soro si so kan na me see asemo anu na na chi kra kwekolobu kwa ha yesi fa ha last year month February mo de ma na me banu ko school na menya akọ no pa na me say me mfa die no ene what in sembe brain na me say wasua die bebre number yan kwa homa ne so 0322498035 0322498036 wodi ni ba bia afrefre Mako demena Matonia Dama ko di ni ate wa seven papa mama me and ko ate si be ku la sa we chat that school boy ana mi ama contact ate si ke ni bi no ate si ate na support the best and you me ate for your temo umi amwa in fact we are there ya to na asma na ka in the manager for mo dia amonko my sabia and am ko check ni ni na munim de ba the best side of him the dia ni mo you have more ya ba ya na no bana tija nimma petina no sma bua kakra why me insha papa we didn't be here 87.9 Kumasi Maa Akos Magina Mokom South Africa yo Magina yetie edamase ne para maboye na sa na ko mesre we ni dim te ka mo de te ka ho a nke yimbe na mo timo mo ye di yesu sei o ga to mo penga ta ye tengi to mo senti enye ye na sanki ye pe ba to ka se me ma ni enti ye nko ya se be so so bet mi in yesa enti ya mo yi na to so ni no na me ma ni ye me ma de bre ku tia ye ni so se wo mo kwa bon tia wo mo ye ye bi se kiss wo mo wo bi yesa yi no eno so e ma wa ye mo ni de ka 87.9 so be no se no nyo de kwa bon tin me wo bi bi ti na lo ta na ta ko tu ne keke esizo ni ya kan tempo no na no aka be no so many years ago from me ni bida they are not say continue on was nka ade ma ni ti no in dedication amode ma e mon ko so fa ma e na be ma no so share between free no obi enya ne check and patch on that na me insha pa we didn't be here free mini aba go si aba baby ofa kwata papa mini aba ma so wa santi ma pon ko fi ase no tankot mini aba me ka se wo transi se ya titri ni ani ntri fo ne to ma me tia na na bna atono so asinye ba kele ko fi ato ni mi sa ya na me am 5 years o ti wo den mini aba ene mama ye mu mabaso ene mama ye hia de papa na yesre ya papa na woni ye mama ya sebi o mo ye yin no fu ba ko firi we na yesre ba bia papa no wo bia wo chene ni mra mehwe mama ni amofre kakra so ena mama wo se wontimi nya tume bia brusu bia fa ga ni ma no eti yesre papa no yesre no papa wo se mama ni su chisu wo mu na o se mama ni na omre no mehwe kola na amini abamjidi se anu odin jesre papa no bi no aya mo hwe so bi na meka chese mo hwe mo ma jesre papa be bi o bi anu ene ya mwaka mama mwaka no fo nwa se papa intimesre me afuto na me de ma ye school fo no titiru ye primary fo de chese fo te be di floor be di wo sa bra doctor si emi awon fo a cancer be to no fo mu a mesra akola etie obo doctor ewo mu so akano omo awale enye wa wo ko school na be me bia fo ma ko ko chere no yesa enche ma no kwa mi aba papa bi Mesi ubeku mi o mini aba ko si aba papa bi papa bi mini aba se ya ke to obi be yesa no de yesa dia no don't actually mi awon fo a cancer be no wan chiche ko la ke no mu mi no but mini aba papa bi we didn't be free. Hello. We didn't be free. Roman father the mini aba. Okay, Roman father. Yo, my main fan kesi mo te ma amansa kwa jude humble time 2024 incoming yenyamie you know alam ko tete mati 3 minutes amejam. Mommy, na mesro me de eye me yaba yi number de me Roman
to Ghana Yamfa, why near Sweden Mwaka. Now, the mestre oh, me cut a program now, you know. Me and the mamma get to what I'm going to say. They can't quite patch you. Who you put back on all face, you know, make kind of trade. Oh, how to put you question how see here, you know, me doing your water, so who you good, papa. Now, some now, Miss Refe. Yes, you know, me cut it almost in some of you, Roman friends, one more blabum. We have Babum. It's in a Yakuma Seven, so. So go out to Musiana Mutinitra, or Mutin from 2 1 among. The Mamina look at the young people come with my farm over Santa. Medasa Papa, we didn't miss our Casan, maybe I'm when I talk to Grana, we didn't baby a free. Okay, Bonitani and Quay. Of course, I never read the Basso. Now, that was the promise for some the people thanks to the case of Obama, and the boss of the I can't have them here. Oh, boy, because you know, Nyame ensa won so a wutie yen na abribia no wobua ema komamu nsem programming so ekoso nyame ensa mon so na channel so phone segment no ya Yona pharmacy na so asene wo the piling capsules and the ointment na ba kokko aduro tetahwe me pacho wo ba bema kokko enfere wo bia enti se wonya kokko wakoa enkwa wonya piling capsules and the ointment no nonom capsules no nefa ointment ne fifa kokko ne so ne nyina ebe pro open do so puomu a fra Ayona e was 059 7216047 059 721 6047 059 721 6037 nama onsanka bi midi ede Maa Akos ochina ye besan ababiem obaten nsem kase ene nsem poro ene wobi na ye twa nofo no wachina obabi a ono nso wakwakọ pompe netro na afa etuo no astati ye kuro ene emu nsem no enya asem ketua ochina ye fiada nya asem ketua ye twa ye ho na abusia pene ede sports Akoma sports abeto so